Gloria, gloria, mi hermano estima. Gloria, aleluya. Mm, Aleluya. Bien, Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo,
pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Santo, santo, santo es el Dios de Israel. Con la voz de un ángel te queremos adorar. Con olor de incienso sube al trono de tu altar. Señor, adoramos ante tu gran majestad. Eres santo, 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 eres Dios, santo, 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 eres Dios, santo. Santo, 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 en el cielo escucharán. La creación te alaba, aleluya, Elohim. Reinará por siempre, Rey de reyes y Señor. Sion, alza tu mirada, abre tus puertas al Señor y clama santo, 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 eres Dios, santo, santo, santo,
santo Señor, mi Salvador. Santo, santo, Cordero y León. Oh, aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, alabanza la bonomboremente, que aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Ora baba seteria la basanto robosoto. Aleluya. Gloria a Dios. Tú lo cual que sucede en el weekend, que tú lo cual conoces delante del trono y hacerte de hey, aleluya. Mo presencia de mente aquí, Señor, oh Dios, está, es gloria, es santidad. Tora basanto robo santo, nos trenta en una dimensión alto camina. Aleluya, no olvida Pablo, no por conta nada. Pablo no por parte nada, pero voluntad de Dios que está tremendo. Está glorificado, aleluya. Torci Dios, turca tende papia, turca mire so, alga sobre de la sombra, lo cual Dios forma de y lo cual Dios forma de agua. El periodo como tú conoces, el periodo como 31 de julio, en una dimensión espiritual fuerte. Aleluya, gente de Orlando contribuyó, por mes de gente de Orlando contribuyó para sombra, el camino con mis sacanas de arriba piedra, ante todo con anta carne arriba piedra, ante arriba santo, nan casta tambalear, ante viva de implicar, ante tempo mal, a poco hacer en unidad un acuerdo y oración de turma en tanto no está fiel, nos da una dirección poderosa a Dios que papia es orden bíblico, es disciplina. Guarda que Revelación capítulo 3, versículo 19 de pisa. Dios está disciplina es una que te estima. Tú recostan como pasa de a Dios se llega a un nivel con Dios que te disciplinamos como parte en orden bíblico, tormenta. No se me casi nada que cosas de que está pasando, pero a vos sí sabe. Vos tienes presencia de Dios, tormenta que romana, aleluya. Opa comprender, opa pino, opa pai, opa pino, opa persona que comprender, a mí assim, comprender gloria, a experienciar gloria, a sombra, poder de nada. É poder de tata que ministrar tempo vida. Nada posso ver. Glória, aleluia. Sim, Senhor. Obviamente que Deus aqui está tremendo. É já viernes aqui. Outra gente glorificar a sombra. Pontamos para a sombra espiritual. Nos turta juntos. Para a Deus da espírita. Quando caminho da boa fé. Tem a palavra que te esquipi. E não vai experienciar. Contesta TMS que tu esquivi para sombra, tudo lo cual como patrón de como llega.
ta su gloria pasombra unda ko poyega nang pokumbo de mirabang talanta kontribo ta sinalanta konti Jesus tambe alanta konti Pablo alanta ko Esteban alanta konti Pedro alanta konti Tur pero ikabisabo si Cordapong ta Diyos ay amabo tende amabo itaba yama Diyos ay amabo quando que Pablo também tem galado ng 1 versículo 1, 2, 3 Ami como Pablo apóstolo, o seria ma não dori vontade ende, pero dori vontade ayuda tata, o alanta ami, e todo mundo mana forte morto. Agora então de vontade gente botava tinam, de vontade Deus, dor como estima Deus, ante para Espírito Santo papi de movida. Ante babaya que caminho da vontade junto com Ministério de Bendição de Unidade uma acordo de turma inta. Permite Dios sigue ministrando en mi vida. Permite Dios pa sombra nos pés, nos culpa. Es aquí de su gloriosa forma. Entonces nos está siempre puro tormenta. Gloria a Dios, Lidiana. Gloria, aleluya. Tremendo bota nuestro hermano Lidiana Sabina, aleluya. Gloria a Dios. Muy buen día, Janet, Marty, aleluya. Kenneth Mackay, Eugene. Cuarbong Ministerio Mita Bendicional Life Tormenta. No joke. Live vivo Facebook, live vivo YouTube. Oh Dios, aleluya, completo, aleluya. Live vivo YouTube, live vivo Facebook. Me inta ki Señor, oh Dios, tanki. Pature sunang, kung ta preparando babaytra. Ture sunang kaya katrabaho ka ba? Ture sunang kaya trabaho, pero me inta ki o dyan yan sa bendicionado ta. Gloria na Dios, laga nos hace oración, romanos, sa pahit yung oración, promesa nos. Pa ministerio, es menos esa oración para cada rumán que tengo que bailar, entonces nos queda sostener otro. Nos tienen nos ubicar en estamos a prioridad, necesariamente estamos. Tormenta es oración personal, unión tu pa cielo abre, puntamos o. Paso Bible te piensa en un camino 2 o 3 en el Espíritu de Dios da. Nos también un tu fiel, en el Yeshua. Entonces cielo abre, pa oración ng completo, que como Papa Dios te atendeu sa mga spiritual nos tangunto, aleluya, pero mo petisyon dapat din ko sinang posisyon ni Boyon dapat din utras ang bukat dapat din utras nam, pero nos habri junto, aleluya, tang kita pa ami vida, como pastoral ton mi casa profeta Zoraida, den unidad un acuerdo, Señor, oh Dios de gloria, oh Tata, engrandeciendo el nombre de Chaviaramente, que Señor, oh Dios, Chaviaramente, Cristi, aleluya. Gloria a Dios, Tata mo poder, mo gloria en tu coste amo. Tata, thank you, Dios, Tata mo voluntad. Thank you, Dios, puta nada de gente. Thank you, Dios, Papa Espíritu Santo, puta que llame de veinte, que Tata pa mi vino junto. Engrandecemos nombre, junto con turnos trumanan. Den unidad tu acuerdo, engrandece en nombre de Yeshua Mashiach. E me inta que Dios de gloria, me inta que Tata ministrar en cada un caso, ministrar en cada situación, en cada camino de visión, camino de comportamiento, no comportamiento, Tata, mostrando con Tata, Dios. Mostrando, Dios, nos turta una unidad tu acuerdo, como palabra de pepo, ante tu poder, oh Dios, de cada tutti, tienen tutti, oh Dios de gloria, danke Señor, danke oh Dios por sabiduría y conocimiento, danke oh Dios por guía, Espíritu Santo, danke oh Dios por atmósfera, que nos da, que cambia, acaba, nada de nuestro costo al diablo, en nombre de Yeshua, y me inta quitado, también con nuestro man promé, aleluya, gloria a Dios, Román Janet Martí, gloria a Dios, Tata, danke oh Dios por Janet Martí su vida. Danke Tata, oh Janet Martí, oh Dios Tata, perseverando en fe, teniendo Espíritu Santo viniendo en tu conocimiento pianamente aquí, oh Dios de gloria, venga ante ese buen nombre, Nabucodonosor no victoria, pues ese manta tremendo, ese manta da bendición, oh Tata, acabando ese man, Señor, oh Dios, cantando su weekend, que ya adore Yeshua Mashiach, oh Dios de gloria, no paso so, pero un porto, oh Dios de familia Martí, de familia Francisca, a Turco de Ronche, Turco de sigue, su caso completo, oh Dios, gloria a Dios, de luz que te resplandecer, que turme en todos que te canta weekend con él. Thank you, Dios, Yeshua Mashiach, con tu prioridad en su vida. Thank you, Dios, por lo cual como tú ne, tate la tu me putos man, e perla que te recibe turme en todo Dios, tate, esta teniente la cañón de que te gloria a Dios por sabiduría, gloria a Dios por sabosas, por conocimiento, gloria a Dios, tate atmósfera, camino de tal cambio más hora, ángel te subiba,
Papi ko Diyos, sige mo Papi ko Diyos, pasamos turta juntos, ten unidad no acuerdo, kami na poder de Diyos na ministrar, gloria na Diyos, Tata Santo, Santo, Madaya Jehová, Hallelujah, suplica sangre completo, hanggang ang campana ron, si Poser Karina Pasombra, sa net mo na sa Cristo, tempo pa miya completo, Hallelujah, gloria na Diyos, Tata Sino, sabihin ko no, Litiana sabihin, Litiana, gloria na Diyos, Tata mainto kim, Humilita bendición ha, un pierna glorioso, nos tapen juntos, Señor, oh Dios, con Lidiana Sabina, oh Dios, representando Cristo, turma inta, pues esa que te Dios se llama, esa que te porta, esa, oh Dios, te tengo bien, oh Dios, se llama Dios tanki, pasoma, bebe na pisa, from the beginning, from the beginning, dinga inta, from the beginning of the day, Lidiana Potay, llama Dios tanki, pues el bis la luz, el bis la nabubilis sa luz, el don turcos, ele ia para delante de vamos tanque para boiunam, tanque para prosperidade éxito, tanque para trabalho, tanque para turcos, tanque tata oh Deus para vir sa lugar manque, tanque tata que atende vos temdeng mente que ya do Espírito Santo, pendiendo com o romano de unidade de acordo, dado Deus para palavra Deus para prioridade em sua vida, posicionar sua mente dilante sua vida, verdade pai sua dilante oh Deus, lo qual não pode ser abrir não pode ser nunca mais pode abrir, oh Deus gloria, tanque pelusco de resplandecer, tenga mente que por humano cristiano su vida, gloria a Dios, dada a vos, Señor, Dios, y uno, su nieto, su casa completo, un luz completo, paz y amor, oh Dios, a tu gracia, los perseguir, limpiarla, pasó mensaje, Señor, Dios, dada, todo lo cual que tenga fin de amor, gloria a Dios, dada, con sus tapas, oh Dios, cada tap, verdad, para llegar más cerca de vos, Señor, Dios, gloria a Dios, dada voluntad completa, grande, tipo, dada mente que, Señor, Dios, cristiano, sabia também, oh Deus, a compreender, é fruto de nós, Deus, calado, comidos completos, transformação completa em seu trabalho, tanque dada, oh Deus, para promoção, tanque, oh Deus, dada para glória, tanque, oh Deus, para turcos, tanque, oh Deus, completo, oh Deus, para minha família completo, todo dia, tipo, topla, tu lenga, tenho que confessar, ora não mira, que cobaste não mira, ora para mira, ora Deus, mira, que caçoso nele não mira, ora na boca, estava nesse espírito, quando como chega, de mira, saque da outro, ende para sombra, no qual Deus está, e tu mente de movida, da crescer, puta tentando uma dimensão tremenda, glória a Deus, da Telediana, dia bendicionar, Pabo, Yeshua, sigue perseverando em movida, da Pai, oh Deus, da tanque, Pabo, Cássico, e eu não completo, da Pai, para o Trump, Eugênio Jansson, Eugênio, você, aleluia, da bendicionada, Eugênio, de mente, que dado, oh Deus, de Rotterdam West, aleluia. Gloria a Dios, dada aleluia, e já no Deus semente que Senhor Deus, junto conosco, perseverando em fé, dá essa Senhor Deus, essa viernes que Deus está para turcos, essa Senhor Deus, tentando seu weekend tremendo, tentando seu weekend glorioso, caminho está para ministrar, no gente, em nome de Yeshua, Senhor Deus, posicionamos mesmo, Senhor Deus, posicionamos mesmo, tempiri nosso irmão Eugênio, Senhor Deus, tanque para sua casa, Mônica Jansen Rodrigues, tanque Deus para o matrimonio, tanque para a ajuda, tanque para o trabalho, tanque Deus para turcos, que só de ayer, Deus, tanque para o qual, con lo cual ang kumabuti ko tingko sa mayang otro mayang tato o Diyos kulang ta para firme o Diyos o tata tanki pa pastor di casa ki tanki pa ta pendisyon natin sa trabaho tanki o Diyos turkos o Diyos di abo din supido o Diyos Yeshua Amasiya posisyonar sa mes kompleto Diyos hunda kaya ka na maboluntan kiko sa papa na maboluntan kiko kahasi o Diyos na maboluntan sa sombra papay sa dilante ka pa sa luping mainda na unidad yung acuerdo sa Señor o Diyos tambe from the beginning of the day. Papingamos Dios tanque un respeto completo Eugênio. Dia bendicionar para o meu irmão estima. Aleluia, pastor de Casa Rotterdam West. Lo saco de onda que voy a pasar mal bocar da meta no espírito. Lombra maneira Moisés, aleluia. Gloria a Dios, tata si así que nos sigue Dios con nuestro man. Y raima mahargan, aleluya. Tata santo tanque tata, oh Dios. Y raima hargan también, entendiendo usted que ya do Espíritu Santo. Pidiendo en tu conoce en unidad y un acuerdo, Señor oh Dios, camino de tu palabra, camino de tu voluntad, camino de tu costa de jabo, dado lo cual como comisario irai mo yung kapugad na limitari mahinte ki Señor oh Dios, mahinte ki irai mo oh Dios, bendicionado sa biyernes ki 3 de Julio.
tentando un weekend glorioso, pasando un weekend completo tormenta, comenzando, experienciando la gloria de Dios diariamente. Oh Dios, de gloria, tanto Dios, como vai platicaba, tanto Dios nos turul tu caminho irá matar, data oh Dios, como voluntad completo, para lo cual como começar, Senhor, os contados, sim, que vai ter glória, vai que dão dimensão, oh Deus, que me tá botando para pedir, não pode Yeshua, é me que Senhor, oh Deus, ministrar, é me que oh Deus, tá bom poder, é me que tá bom glória, é me que de lo cual como começar, Senhor, oh Deus, nunca porque la mitad en el nombre de Cristo Jesús, Senhor, oh Deus, tá bom palavra, Senhor, oh Deus, data poderabo me, Senhor, oh Deus, aleluia. Gloria a Dios. Kita na Yeshua iraima. Kita na Yeshua tanki pa binisalu. Tanki pa sukas. Tanki o Dios pa gloria. Tanki o Dios pa poder. Tanki o Dios Lion of Judah. Tanki o Dios titabukia. Yeshua Mashiach, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Tanki tato o Dios de poder te debo. Tanki taba comisa turcos. Iraima, un día tremendo, glorioso. Bocasta bendicionado. Bocaste un luz grande. Permite Dios ministrar de mente que ando está subiva, a atmosfera cambia, pues montamos sol, nos turta uno de unidad, un acuerdo, ta Yeshua Mashiach comienza a hacer cosas, aleluya, gloria a Dios, tu ser querido, tu prosperidad y éxito, y el reino pues no importa, mas somos evangelio, ministrador de abo, del tu eres uno que conocemos, del tu eres uno que conocemos, del tu eres uno que estimamos, pero el luz que te resplandecer, un tapamos está, apostante de oscuridad caminan anta, para mire gloria, aleluya, santo tanque, raima, ubican tremendo, ando bendicionaba vos, Dios de gloria, no estaba trece con nuestro mancano, aleluya, aleluya, gloria a Dios, tata, Yeshua Mashiach, ayega, aleluya, santo tanque, oh Dios, para Yeshua Mashiach, que anda de movida, me inte que ya pierde que 3 de julio, oh Dios de gloria, que anda también con nos engrandeciendo con nombre, damos tu honor y gloria, pues un poder, en algo tremendo, en algo, Dios, cogiendo un poromir, ni para sombra, Dios ayega, ahora que anda llegando, Dios ayega, autoridad ayega, gloria a Dios, tata, tanque, tata, que anda de mente como sacerdote, dentro de tres, viniendo con nosotros, su humano tormenta, para recibir su pan de cada día, con tu presencia, con tu palabra, con tu unción, con tu cosa, Dios, que transforme, oh Dios de gloria, tanque para vida y salud, tanque, oh Dios, para sabiduría, conocimiento, profundidad, tata, oh Dios, por misericordia, por compasión, tormenta de nuevo en su vida, tanque para su unión con su nieto, éxito y prosperidad, dentro del aspecto de la vida, una juna llega, quien con un papio con oh Dios, tabo gloria, aleluya, tata, grita, oh Dios, mi hermano, grita na Yeshua de bocas, que a vosotros de bocas, quem começamos nós, papi, grita na Yeshua, para sombra, hanggang sa subiwakan, no perde pagana, lang tamo começa cara de bocas, para sombra, montamos o, papi, hanggang den, nos turte espiritual, aleluya, gloria a Dios, canon, espíritu evangelista, que tenemos vos, para que tu para sombra, es decir, pero permite Dios sigue ministrar de movida, aleluya, un día bendicionaba, porque era los tapos, tapayenske, de con los profetas, pastor, and all of saints, aleluya, gloria a Dios, and all of Zapiate, 3 de julio, and all perseverando en tu situación, ganando de Pablo, ganando de Jesús Sacana, sogno na di persecution ta nostra andolo, pero ten victoria, aleluya, pastor, nos voglio ganando un tema tremendo, pasombra, e palabra, camina con Dios está con nos, que importa contra nos, and all of sense, un 20 tremendo, un día bendicionado, papo, oh, tanto por Espíritu Santo, que quiero manque, tanto Dios per tocche di Turchia, tanto Dios per su casa, mia stanista, mia potenza, mia senso, Dios, tu, Dios, dato de un toque especial, pasombra, dará el torte su puta parat, dará el torte su Dios que te porta, dará el torte su camino de evangelio de renta, llega de camino, Dios camino un forward, para tu Dios, tu día tengo topla, tu lenga tengo confesor, na mire cardi del sol, manera stil, manera Moisés, pasombra, lo cual Dios está preparado en sí, un tapasoso, e pong noticia tengo llega de virus su yunang su, o tengo familia, tu completo, charo, no sacudí, ora voy a llegar en todo, aleluya, un gloria nuevo, una atmósfera nueva, aleluya, tanto Dios per sabiduría y conocimiento, tormenta di nuovo, tanto Dios per atmósfera que cambia de su casa, tanto Dios ángel de su vida, tanto Dios per palabra, que può ser ministra tormenta, gloria a Dios, tanto da poco misa turcos, tanto ministra,
ministra kami ng inyong proyekto. Ten su trabaho, Diyos, transformasyon, promotion, turkoso, Diyos, compassion, mo misericordia, hallelujah, del solo. Umikan, bendición na pa, hallelujah, pastor. Gloria a Dios, tatasina, Señor, oh Dios, nos tasigi, nos tastakam, nos tabayo, Dios, Sandra Bote, hallelujah. Gloria, aleluya, Sandra. Emente que vota bendicionar. Chapierne, 3 de juli, aleluya, ten victoria. O Tomori, Cristo Pablo, sonho na diversa junta nós. Passamos nós tem Cristo ei, nós temos sua presença. Hope perseguição, pero tem vitória. Passamos tem mente, nós tudo tem mente, llama Deus tanque. Kita na Yeshua, paso Yeshua, tem nome de tu nome, aleluya, Santa, thank you, Dios. Papili Sandra, papili Sandra, thank you, Dios, para su ser querida, thank you, Dios, para su casa, thank you, Dios, para su trabajo, su hijo, su nieto, su mamá, su hermano, todo Dios, para sombra, algo como planta, no sé, yo nunca guste nuestro, para sombra, Cristo, Pablo, tú. Ang Pedro, pagtuli, nung gusta, pasombra, nangakana ko Kristo, nos tambay nakana ko Kristo, yan nung paggusto, nos pero nung pagkaya, pasombra, nos medita de dia, nos yung sukitura, nos tuturo mahinta, at nos tem victoria, aleluya, gloria na Diyos, Tata Sandra Adamos, un chapyer na tremendo, pa podemos trabajo, ang perfecto voy trabajo, unda ko po llega, esta gloria de Dios, e palabra kami na peho, aleluya, gloria na Diyos, Tata Mahinte, kisando un día bendicionaba, nos tabay Almera, que nos subam, Ana María, aleluya. Gloria a Dios, Tata Baba Espíritu Santo, Dios. Puta ministrando del vida de Romanqui, puta guiando un camino, Señor, oh Dios, camina porque empezar. Tanque pe paz que le decimos, tanque oh Dios pe tranquilidad que haya, tanque oh Dios por oración, Señor, oh Dios, que estamos presentes en su casa, en su momento, Señor, oh Dios, gloria a Dios, Tata, kunting manera abo, bendición a Sandra, Tata, bendición a Ana Marita de Mente, Tata, su casa bendición a su casata bendición a oh Dios, su ayuda bendición a su trabajo, su costa bendición a, pasó matata, babay, su lanti, capi, putin sabiduría, conocimiento, gloria a Dios, Tata, para de salud, gloria a Dios, Tata, para sanación y tricol, gloria a Dios, Tata, por tierra, tipo del nombre de Yeshua, emente aquí, está tremendo, glorioso, aleluya, estamos, gloria de Dios, aleluya, papi, Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, hallelujah, Cristo rin ang Yeshua, riba sabihan niki, hallelujah. Kita rin ang Yeshua, riba sabihan niki, kami itong poder, kami itong gloria, kami itong koso, Dios, tama planta, hallelujah, si Señor, oh Dios, tata, gloria, hallelujah, tabing ko nos tabay Arnem, siya ko nos profeta, oh Dios, indira, bote, gloria na Dios, tata, tremendo, glorioso, bendición na, umainta, luz, hallelujah, un chabierne, indira mo sa akaba, Dios me estabisa na prinsipyo, from the beginning, nulubida, from the beginning of this morning, the dia David, from the beginning of the day, nos tamba biniyama Dios tanki, pedia, pidi salud, luz, from the beginning, the turkos, the turatedura, the pida tushi, the turkos, from the beginning. Bro, may palabra na ko, Bible ta papa di prinsipyo. I will say tambe, dia sabi, from the beginning of this morning. Gloria na Dios, tate mahimta ki Señor, oh Dios. Thank you, Dios, po. Profeta indirato tambe sao, Dios, interesimang bendición na, interesimang di prueba, interesimang di persecución, pasombra, como cristán, como servidor de Dios, persecución a mestre, pero ten victoria, vos ofere botamente con nos, bueno, ten victoria, vos no está cana, ten victoria, no está toño persecución, pero ten victoria, pasombra, no está fácil, tú quieres declarar espiritual, me hinta que Señor, oh Dios, date me hinta que no se mabudanki, Señor, oh Dios, me hinta que te bendicionam, indira tú conoces, Señor, oh Dios, data como mensajero, data, oh Dios, no para su casa, para su ser querido, en su trabajo, oh Dios, para arnam completo como un profeta, oh Dios, data,
tanque, Senhor. Tanque para subir a vida de saúde. Nos turunte ng o Diyos dati, engrandecendo Diyos number. Kamo Diyos, tanque para movida, Pastor Costi Abo. Tanque para sabiduría y conocimiento. Tanque para profundidad de palabra. Tanque data, oh Diyos, para sanación de Turco. Tanque, oh Diyos, cubrir que sangre completo. Tanque, oh Diyos, ubicar que grande que, oh Diyos, un sabat shalom. Tanque, oh Diyos, completo, oh Diyos, relacamos, ubicamos, simang, oh Diyos, tem presença de Diyos, turmenta. A Espírito de Diyos, Pai, putilando, turdia, preparamos, oh Diyos, cos grande também suceder. O ministério, oh Diyos, o ministério indira, lo crescemos de santo e lamang. Maneira estrena de cielo para sombra, tabay pa ministério, tabay pa di curpa, tabay pa di nos tutulungan, tabay pa di igreja, aleluia, kuta nos mes, aleluia, glória na Deus, esse Jesus também busca, igreja, culpa para firme, culpa que va piedra, culpa de espírito de verdade, esse Jesus também pé, Jesus também para congregação, Jesus também para culpa de ser, Jesus para de va piedra, aleluia, glória na Deus, indiro dia bendição na babo, dia tremendo, glorioso. Oh, Tata, thank you, Dios. Anche Señor, oh Dios, te veinte que Señor, oh Dios, Tata, gloria a Dios. Nos también con nuestro mamá, aleluya, y tirato, un weekend tremendo, ya piano, tremendo, habito cerca de nosotros. De presencia de Dios, aleluya, nos tiene nuestro mamá, que nos mila me dan, aleluya. Aleluya, Tata, nos estaba en ten elder. De que nuestro man Ruth mila me dan, aleluya. Gloria a Dios, Tata, me inte kita bendicionar, me inte kita tremendo, me inte kita glorioso. Filomena, mi también va a bombear, ¿verdad? Mi lumina, pero, o sea, es que me acuerdo, pero Ruth mila me dan, gloria a Dios, Tata, aleluya. Thank you, Tata, por los profetas Ruth mila me dan. Thank you, Dios, por palabra, oh Dios, que ministrada en su vida. Tata, esa, Señor, oh Dios, Tata, lo cual como comisar. La última palabra, Tata, también tiene, Señor, oh Dios, gloria a Dios, espíritu de perseverancia. Gloria a Dios, pedir obediencia. Gloria a Dios, Tata, como un puerta para su casa, Señor, oh Dios, Tata, Tata, comenzar. Lo cual como comisar, nunca porque la mitad en el nombre de Yeshua. Me integro, me dan, oh Dios, recibí esa viernes que te bendicionar. Esa viernes con palabra tremenda en el nombre de Yeshua, Tata. Ministrame aquí, ministramos poder, ministramos gloria, ministramos lo cual como comisar, oh Dios de gloria. De envidia Ruth mila, en el nombre de Cristo Jesús, Ruth mila. Tremendo votar nuestro máximo. Thank you, Dios, por palabra que mira vivo. Thank you, Dios, por estamos a ministrar. Thank you, por soy un nieto, ser querida. El teléfono de la cruz completo. Los días a los dobla. Vengan a lo confesar por su mamá, abuela, rumana para stabil. Para sombra, firme para sombra. Es tipo pape, es tipo mira, es tipo grita para sombra. Y pasa, pastor, tu storm, aleluya. Gloria a Dios, mira, me dan un día bendicionado para un viernes tremendo. Glorificar un viernes tremendo en la presencia de Dios. Siga sin el humano como guerrero completo, aleluya, romana que guerrero está. Ahora mañana por Ruth mila medani, Janet na aquí, Sandra na aquí, Dura romana aquí, profeta Zoraida na aquí, eso, Filomena na aquí, gloria a Dios, un tempe, aleluya, pues haciendo un cantelo como te quiera, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, aleluya. Sí Señor, gloria a Dios, asina. Dátanos y grita na Yeshua, Rosmela. Weekend bendicionar para Shabbat Shalom, aleluya. Gloria a Dios, Imelda Sofía. Nuestra salió que nos turta pai. Se repite mai pet alto naro, Dios camina Imelda Sofía. Imelda. Tremendo poder, glorioso, un poder grande para sombra. Tormenta você, turmarduga você para sombra você. Você família Sofia completo. Lo tem que receber toque, lo tem que receber transformação, algo novo para sombra. Deus sua palavra te passa por forte igual a poder, não podia Yeshua. Me inta que Senhor, oh Dios, dada, thank you, Dios. Nós somos como um exército espiritual, tem espírito de verdade que llega de verhalta na den weg ararat e riba na den nombre de Yeshua. Nós plameden seripiter mai den tur, oh Dios, kuti banda ng oh Dios, den koko, den ararat weg, den verhalta na oh Dios, tata. Papatray alas ka ng pai den ansam to den nombre de Cristo Jesus, tata. Ministramo poder, ministramo gloria. Thank you, tata, pa imelda tum porto, Dios, que palabra ta ministrar. Den unidad de un acuerdo tortiche, oh Dios. Por llega mente salicay, unde que llega Señor, oh Dios. Tanta mira por gloria, tanta mira por poder, tanta mira santidad, tanta mira Señor que tu Señor de corazón, tu Señor que te importa, un román que te comunicación, tortillas de viva de presencia de Dios, aleluya. Gloria a Dios, tata para sanación, gloria a Dios, tata para lo cual amo.
podemos ser cumplidos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, en el nombre de Yeshua está tremendo, aleluya, la que nos vaya, que no, gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya, danki tata. Yeshua, aleluya. Dia bendición apa boy. Rumang Sofía, aleluya. Yes, sí, Señor. Aleluya. Dime está bom. Nos idiomas en este te también tiene su unción. Aleluya. Danki tata, oh Dios. Dirigimos mente que na Dios, aleluya. Danki tata, aleluya. Danki, Señor. Ora baba se te rebesi ataraba sonto, aleluya. Danki tata, oh Dios, tata nos también con los Filomena Bernardino, Filomena. Gloria a Dios, tata Filomena Bernardino, oh Dios. Aleluya. Danki tata, oh Dios, pabili Filomena Bernardina. Danke tata den helder kami de tayo Señor, oh Dios, tata su caso y una su nieto na mes transformar. Danke tata mo voluntad en su vida. Danke, oh Dios, familia reino completo. Danke, oh Dios, pag-guía del Espíritu Santo. Danke, chapian que Señor, oh Dios, esta para con nuestro mente, oh gloria. Bendicionamos, ta Filomena Bernardina. Mente kita bendicionar. Tata Santo, danke, oh Dios, tata, pa amor que ting. Danke, oh Dios, pe gente que va a transformar, que gente que la vida. Gloria a Dios, tata, profundidad. Tipo palabra de referencia en su vida. Danke, oh Dios, que atmósfera camina tao kita. Que adoremos Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Dios. Señor, oh Dios, tremendo bota, Señor, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús, aleluya. Ministra, Señor, oh Dios. Ministra de vida, oh Dios, que Filomena verdaderamente quitado, oh Dios, por voluntad y por gloria. Turcos de agua de su verdaderamente quitado, oh Dios, caminen comprender. La luz resplandece. Caminen comprender en sabiduría y conocimiento. En nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Bendicionamos, aleluya, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Filomena Bernardina. Un día un chapiar na bendicionar para un weekend tremendo para poder presencia de Dios, amén. Nos turta juntos de presencia de Dios. Tata, danke, aleluya. Sí, Señor. Ere presente, por eso nunca va a trabajar, tata, bendicionar. Tienen trabajo, aleluya. Danke, tata, oh Dios, por nuestro mango, Dios, de mente aquí. Magta pulo. Aleluya, bendicionamos a Magta pulo de mente aquí. La palabra de Dios, camina vivo, Dios, ministra, que te camina. Magta pulo, Winston. Danke, tata, oh Dios, pag-guía del Espíritu Santo, kaya que tengan un toque especial. Danke, tata, oh Dios, la voluntad niyo en nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, guía Magta pulo, de tu respeto de su vida, me bendicionar. O su yun ko su nieto ng turo Dios na yung toque especial. Ora na mira, cambio, transformación din na mama ng wela, aleluya. Gloria a Dios, tato, sabihin ko Magali Miguel también. Magali Miguel na may inti kita, oh Dios, de gloria, ministrado en su vida. Tato lang ko palabra na tremendo yung kami naman din doon pa su casa cerca rin ang tour. Ta bendición, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, Magali. Muchas bien bendicionaba por nuestro más tema, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Gloria na amire, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Nace mi que canta, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Doctor Teresa Shannon Harikan, grande trono, tan quitado, Dios, Pabili Sharon Harikan, de 20 sí. Tan quitado, Dios, por Espíritu Santo, lo llega a tener un ministerio en su vida. Thank you, Dios, por transformación de su cuerpo. Thank you, Dios, tata. Es palabra que ser ministerio para cambiar ni que lo llega a caminar. Manden un puñega, Shannon, preparado. O sea, pues no, porque comienza de movida, aleluya. Gloria a Dios. Ministerio de bendición. Live tour me deriva YouTube. Live tour me deriva Facebook. Gloria a Dios, tata. Estaba preparado el costo, estaba preparado estudio completo, aleluya. Gloria a Dios, ministra, tata, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, Padre, así, Señor, aleluya. Filomena, no sé, aleluya. Gloria a Dios, tata, danke, papito, de Kit Jansen, mi hermano.
Thank you, oh Dios, dado mo palabra, oh Dios, te llega de boca sa amin. De momento que kita dormir, Señor, oh Dios, por Espíritu Santo, ministrado en su sueño, oh Dios, por el adelantamiento, oh Dios, tu otruende, por el adelantamiento, oh Dios, se cumple con voluntad do diabo, el adelantamiento vamos a transformar, dado, oh Dios, su casa en paz, oh Dios, el bom completo, el calle completo, lo en paz, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Este reino, tu reino, aleluya. Thank you, Señor, tú eres Rey, aleluya. Gloria a Dios. Ministra, oh Dios, que me quita tremenda tu bendición. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Alabacete. Oh. Ora ba soto. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanza na po nombre, Señor. Bukis a mí completo. Aleluya. Tú eres rey mo tu rey ng Romana. Ensalza su nombre de bokas. Botimbo televisión smart television grande. Bota no sila YouTube, abre mo YouTube. Anto bota mirami live demo televisión, bota tende sonido. Limpi, aleluya. Pasoma no studio tap. Limpi, bendiciona. Aleluya, gloria a Dios, tata ministra mo poder, taba forma turco, tabo que pega limpa en tu puro, tabo que pestem que adoración zona, de cada escarnir, aleluya. Gloria a Dios, tata de Dios Todopoderoso, o trabajo, Dios, lo cual como comenzar, gente no puede llegar, aleluya. Aleluya, tata, thank you, Dios, pabidi, Lindomar López. Ora ba Santo Dios, Lindomar López, también tu conocimiento aquí. Tata guiado el Espíritu Santo, tendiendo postemos, Dios, viniendo con nosotros, Dios. Tata de voluntad, aleluya, Señor, oh Dios, de mente aquí. Mente que Lindomar López, estamos a comprender, Señor, oh Dios, unidad y un acuerdo, oración, tormenta. Comenzamos día con él, día esta bendicionada. Thank you, Dios, fecha viada aquí, para Lindomar López, o Mía López completo. Thank you, Dios, con Lindomar, mente que conocemos, que va a conocer más de cerca y lo va a conocer más poder. Gloria a Dios, Tata, para sabiduría y conocimiento, como lo de. Thank you, paz que le tiene en su casa, en su trabajo, en su vida completo. Thank you, Dios, para que el Espíritu Santo le bendiga, Yahweh. Thank you, Dios, Tata, também con nosotros, unidad de un acuerdo, para que usted no vaya a tanque, para turcos. Un día bendicionado para nuestro hermano, Dios, tima, nuestro hermano Lindomar López, aleluya. Santa eta rey, riba tu rey ng Romana. Unuting riba siya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Ora ba. Aleluya. Yeshua. Nuting riba Yeshua, Romana. Yeshua Mashiach. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibes alabanza, dulce yo, aleluya. Gloria a Dios, tremendo está. Oh, aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Ora basete rebesete. Aleluya. Oh Dios. Alabanza. Oh Dios. Thank you, Señor, oh Dios. Oh Dios. Aleluya. Yes. Aleluya.
Oh Dios, sí Señor, aleluya. Ora ba sete. No olvida subscrever no YouTube. Aleluia. Vai no YouTube, como não se subscrever ainda, vai subscrever no YouTube, ou qualquer coisa Facebook aí for, ou também no YouTube, só está live no YouTube também. Aleluia. Tu eres rey. Aleluya. Alabanza. Aleluya. Rey está, rey, viva tu reina romana. Oh Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Rey, viva tu reina está. Aleluya. Gloria a Dios. Ora baba sa kita ministerio mita bendición internacional. Turma de unidad de una de oración. Aleluya, oración personal para boting atmósfera cambio de bocas. Nos tem mandado de Dios para sostenerlo, para começar perto, para vai de presença de Deus, para começar a relação íntima com Deus. Nos tem para encorajar-lo. Aleluya, aleluya. Para te encorajar acaba. La que você querer bisa você querer direção ko conhecer direção ko também na nata oração todo dia bomira na moça avel bisa lang ping oração aqui na sitin todo dia. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Tang kita, aleluya, tabo poder, tabo gloria. Unta nada de nivel na dibo turcosta. Aleluya. Sí, Señor. Amado mío, gloria a Dios, Dios Padre, amado Padre, nos estimamos, aleluya, nos estima Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Ora baba sete rebe sete bendicionata cada kaya ka ng trabaho ka ba? Cada ka ba ng trabaho masyora? I-bendition na cada ka bing disbinirasyon. I-bendition na tu restaurant tambi ko takeda anonim o tanong tapelnos no sa sorosyon pa nam. Bendition na tu restaurant tambi ko tendinos orasyon ng tora may tabri. Nanta tende orasyon ng kaskor show. Arubo ko po nero ko sa Marta Sinada Rumanang ora nos bay ko ora mi kumikasabay ko so lobo pokere. Quanto gente da tende nos reita. Gloria a Dios, aleluya. Hopi gente. Tanto bis ora may tabli bendicionado ta pastoral so mi sami kinanta. Mi kasapi yo nos no conoce na pero ya vamos a Dios su cosmo mo borwa. The impossible to be the possible. Nos lengua nos ka unik. Poso nos gente nang si nakosaw. Amo estima nos, onde conhecega, gente conhece-nos, onde conhecega, nos cana de ponta, guarda o corpo romano, oração nos está quedando surpreendendo com muita querer, mande plaza, isso, assina, esse é o trabalho de Deus, então o qual como ta mira, e na Deus está funcionar, tremendo. Sa Marto sumbay ainda, sa Marto namin ito. No sumbay ainda. Pero no sumbay siya po, no sinusumama sa alto mesa politiko ay na ng Wengel. Today, anto, pinakwarto sabay sa Marto, so no sinubay sa Marto. Pero sabay ko sa autorora. Pero may kipabusasi. Pasombre, voluntad de Dios ta Bible ta bisa no. Buhente na mes, hindi na Jesus mes, tata kontrije. Pero es una, kukunos Dios. E consono ko conocer palavra, ante sono ko sa kita fieldad, kita fieldad, kita verdad, ante kita parapa Dios. Kasi nang sita mira e gloria, pasomba disciplinada em ordo, tormenta. Dos ay cabo dos asi numa. Lubida a Jesus aqui nos asi, dos ay tormenta. Dos outra luna, dos ay tormenta. Chaluna pa sa viernes. Isitor Dari siya tinggal mi dari Jesus atina, ora na yung stay. Mi office ka sa
apa ami kumikasa. Sa wako no se kumisabe ni unto tambe. Ami ko ni unto sinta. Aji. Lo tamento tempang. Well, antes se vos acaba no na korshow. Ang tinta lang tamaruga pero esunang ko main katalanta tender ng kas. Paso ma stem unção oração assim paturende ante sei a tres ng tama ng unidad. Hallelujah. Gloria a Dios. Mga mo tibimbisa mi amo pastor bota petition nami alma tormenta. Na corso, mi conosce mes. No outro polis, ele é humano. Humanang. Essa que o ministério que Deus começa internacional. Quando passar e babuta ainda de cabal, bem meio murai tem igreja da nos mês. Deus, Jesus que Pedro me atrás minha igreja ele é piada aqui. Amém. Quando Pedro para firme de piada, quando a sua igreja. Amém. Quando Pedro chegou ressuscitou-te, é glória manifestador de que maneira Jesus pensa-te. Amém. Para firme, avalecei a igreja. Abo, para firme viva pieda. Não tem qualquer. Estava em busca, junto com o tumor humano que para firme. Então, pai de uma igreja, caminho junto para firme. Então, pai de uma igreja, caminho tu sulampe da baixi. Ora com Pedro, com Juan. Ora com Pedro, com Juan, aí ganhamos paralítico diante da igreja, a igreja estava tayengue, pero junto com o Espírito Santo. Ora a glória que manifestada em ambos paralíticos. Pai com a igreja. Amém? A igreja converti, mamanda polis pa ng turko pa ng sera ng pero nasali na doon ang otoridad. Babay, tem iglesia vecina. Não tudo converti. Asa sacerdote ng de fariseu ng tamba começou a convertir ora kamalde abay papigulang. Bisa namin yung basta laki ang bunay. Sukunan de Diyos santo na kita mo sa mga. Dor na kompona niya miedo. Ang dor na war ko kalatin. Amen. Kemendi ay mi kabisabo. Baporta kontra nos. Yo bota con nos. Paso nos estima todo el ministerio. Para todo el ministerio no vamos venir juntos. Suerte un culpa. Gloria a Dios, Kaling. Para todo el ministerio no vamos venir juntos. No estaré para todo el ministerio, todo el apóstol, la basta de la verdad. Amén. Todo el venir juntos. Igual que Dios forma. Hindi po yege nang kita leo hindi, bota hindi, yo bota kunos, no ta contra nos. If you don't can beat them, join them. No está de Dios mes. Amen. Wak pa bota unto kunos. Doso meses sa kay, no cobertura nada. Wak pa ta amigo kunos, rumang. Bota rumang kunos, bota bendisyon na. Estaré sa pabor sa mga iglesia, sa mga kos ng ito não está contra ninguém, não está contra ninguém, não está contra isso não falso, isso não conta bem com double mind, isso não conta bem buscar uma de baixa custa de Deus a pau, picava te buscava para o mês, Deus te tracina, Deus que forma tudo é da unto, amém. Deus te papo quando igreja na divisão de igreja, Bíblia da palavra de Jesus não com ainda cabine unto. Hallelujah. Tam kita to Diyos mabidi kaling deme intaki. Kaling Torres nostro manstima. Tam kita to Diyos nos turto bay permanente ka kaling awor ki o Diyos en unidad un acuerdo como un ejército de Dios. Pistico barretco e sable nos man, suate nos man. Dos bandas Scorpio, Dios que palavra de Dios junto. Tem unidade um acordo, Deus para nos grita na Deus com nosso irmão. Tanta tanque, oh Deus. Para o Espírito Santo que guia nosso irmão Carlin Torres bem junto conosco. E turmenta acaba quase 2 anos junto conosco. Turmenta para sombra. Essa Senhor Deus é glória da dengamenta. Essa Senhor Deus babisa from the beginning. Que mene from the beginning dia também. Que labisa na kata luz. Pidi sa luz.
Thank you, Tato, Diyos ko kalinga kumpuni from the beginning. Ko kalinga kumpuni some de sumit. Tata pa ministra tortiche. Tem sukas, tem supido sa yun na ko suniyado na. E pa minha torres completo na mina kaling. Turo dia tingo toble ko lenga tingo confessar di ko po autoridad. Kailangan te hindi ka ko hindi o Diyos. Ko pa transformar Senhor o Diyos pa ng cambio o Diyos. Kita maneje. Thank you, Tato, o Diyos, Tata, bendicionata. Dentro aspetto di subidawe. Bendicionata e già viernes che 3 di Julio, Diyos, Tate, caminda katakanam. Yung caminda poderoso. O so, me sakong nusta. E sakong nusta. E saking nusta. E sakiko nus papapya. E sakong nusta papya sa turkos. Mes skurut mille medani. Tura romano ko tunto kunoso pitempo kabasata. Keng nusta. Anto ka para pa so, me sakit de verdad. E palabras que me copia en un papia. Si, no si tabapia. O sea, nós tem nada esconde, nós tem cuenta na Deus, nós também nos cobertura da Deus, nós tem Jesus na cabeça, nós temos muita graça em outra coisa, nós temos muita Jesus em riba, Jesus, então tem Jesus em toda coisa, nós estamos mencionando Yeshua Mashiach. Aleluia, glória a Deus, para todos os humanos, profetas, os apóstolos, que conhecem nós. Ora ba no stop. Abang ka mo itong grade. Mampatan sa akin. Hallelujah. Esaki te sung. Hallelujah tambete. Hallelujah. Pordona. Pangstima anto pordona. Hallelujah. Aleluya, bastima tu perdona. Aleluya, dia 25 que nos turno na del rei. Que turno da fim esta bo ngopiende. É lugar da casela, que mais é lugar da net. Tu vai net, nós temos lugar mais grande também, nós trabalhamos ainda. Amém? Nós trabalhamos lugar mais grande ainda. Se uma mais grande também, nós temos 3 lugar mais grande, médio grande, nós temos essa aqui da net essa aqui. Nós tocamos segundo Deus sua vontade, amém? Nós trabalhamos com a manteca. Estamos em um lugar grande, blow assim daí. Nós trabalhamos segundo Deus sua vontade. Cozinha grande, restaurante, sala grande, comedor sentado com coffee party, com piano. Nós temos mais grande mesmo, com ele mascot, bastante do portona. Kita na Dios, aleluya, Dios así, abo me por así. Da Dios sa tres sakit mo, stima ang perdona. Aleluya. Oh Dios, sí Señor. Aleluya. Tata thank you Dios por nuestro mang Mirna Brown. Eme que Mirna Brown untuk kunos bendiciona. Thank you Tato Dios Mirna Brown untuk kunos. Nila estandam, gloria a Dios, Tata, nos todos juntos, de unidad de un acuerdo. Se Mirna Brownie ng Senhor Deus caminho de luz resplandecentemente aqui. É também from the beginning para começar. É a palavra de Deus para ser ministramente. Oh, Tata, algo grande sucede acaba. Thank you para o Deus, Tata, Jehová Rafa, del su casa. Thank you, Deus, para voluntad completa. Thank you para mística, para Arnold. Tanya para Arnold. So yun ang sunyeto ng Deus, turo del su casa. Hata biya ko ng ben su casa, Tata, algo tingko sucede. Bendición natin pamilya Brown, pamilya pan Arnold. Mirna, corta você risou cada biamento conosco amém? Que ele acaba de contato conosco, amém? Tenda o Mirna, corta com dia 25 de julho, vini para os grandes pessoas, aí passado o pico as de oração, amigo, tem 12 na que o conosco man Harold, aí para eles tribut, mas tudo para ter no os grandes pessoas de amém? Bakwa botei Mirna. Apa kar ko ting bautismo dami ti romano ko ting batisa apa mo dami pensa po mes by ting direksyon awag sita basta deadline aleluya gloria a Dios Mirna un día tremendo bendición apa po aleluya gloria a Dios aleluya. Gloria a Dios. Bendicionata Ministerio Mita Bendicionata Internacional.
turma ainda live live YouTube, live live Facebook, nosso canal de YouTube tá Ministério da Bendição. Dismo te sei, live YouTube, então nos programa tá sali. Tu nos conosco a papia por de 3 anos passar tá sali, que mendi. Aleluia, tu tá sali, que mendi. Predicação ang kumabutan natin na retiro, Dios vai retiro, que ko demon le kumay miruang, nanti, amo, esta po, dulce Aleluya, gloria a Dios, sí Señor, aleluya. Verdad, consigo de verdad, hermano. Y perdona. Cristo nos turta alaba, mi alma va a eternidad, lo te salva de Aleluya. Señor, limpia mi corazón, quita rabia, Aleluya. quita mi dolor, Quita turcos. de cruz boa, perdóname, boa mi libertad y Aleluya, vida sí boa, Señor. dame aquí, Gloria a Señor. Dios. Mi Tremendo alma Dios está está, hermano. amor. Ministerio mi bendiciona. Aleluya. Pastor Elton Jansen y profeta Zoraida Jansen Winston. Vamos a profeta. Aleluya. Dios por mí. Y perdona. Para mo orden bíblico, disciplina bíblico. Vos comienzas con algo de Dios, la que Dios te última palabra. También come persecución, pero aleluya. Gloria a Dios. A mí te gosto, mi casa também, não tem gosto de trabalho quando Deus Deus conosco serve aqui. Que conosco gosto, mas não tem gosto. Aleluia. Aleluya, gloria a Dios. Perdona. Jesucristo así a mí, estima y perdona, estima y perdona. Aleluya, gloria a Dios. Esta voz, Randolph, Pastor Randolph, ele como a nossa família que Randolph, Kenneth, Eugene, Rotterdam na saco de bamba nos coisas. Me gosta essa aqui mesmo. Começa e tem como o diabo. Essa aqui não porque essa foi alfarero. Essa voz. Jesus, sinta na will molde nós. Nós não tá claro. Nós nem alfarero molde nós. É dimensão que nós me se guarda moldear. Nada contra de Deus não postrova. É dimensão que nós adrenta de humana. Lagemos o diabo. Profeta Rutmela, lagemos o diabo. Profeta Indira, lagemos o diabo. Passou uma bote forpel para caminho bote bem, dando território, domínio de Cristo. Vamos estar tão moldear. Formamos mais e mais. Passou uma bote bem de período com untuk kubuyaga nang kitende po papya. Untuk kubuyaga nang tatende po papya. Nang kitende po papya. Vamos esconder mais, vamos quedar em caso mais não. Botem ko sa halibay. De pueblo de Dios te guardavo pa fo. Pabola ka Dios papya dor di abo. Tapi sa ilagay sige mol di abo. Hallelujah! Pero, sí, Señor, sinta na bovir. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios.
Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice musikuntiki, mais musikuntiki, pasamos nossa bait venda de pouco oração aqui, com pouco adoração na nível. Amém. So pero mi bait dengan adoração ng untuk ko nosso manator, at nosso bait dengan adoração ng utabay alto ng nível de dimensão poderosa de Dios. Aleluya. Digo gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Digo excelencia, Dios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Kumana nga work kimi set microphone un tiki mas sofisticado so microphone kaya kana sa tempo dos nossa ting anta barata no so nossa uso na sa kumisa kunang pero wo stem sa kumisa anto nossa baba con Dios sabay promova essa que nós precisamos de microfone, sofisticado, bom, para a mim comunicação por cinta, onde se ninguém ministrar. Nós por cinta, nós temos nosso microfone, nada, amém, pero outra coisa tem a vontade de Deus, amém. Glória a Deus, nós também vamos com Deus também, organizar para nós podermos bem agora. O Deus só olha para outra coisa, começa, nós começamos com outra coisa, porque o microfone chega no momento e final, amém? Para bom, é ministério de Deus e de nós, amém? Deus tem controle para outra coisa, então nos festa grande, amém? Glória a Deus. Aleluia, amigo comunicação, amigo profeta que sinta graça, nós casita, nós vamos ministrar muito, pero o microfone não está mais high quality, mas não tem chega, amém? Pero no se queda así, porque la palabra Dios te viste, pero gloria a Dios, aleluya. Dios solo sin turcos. La boca del micrófono se mete, sigue más sofisticada, amén. Esto va a contar, póngate llega. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Sinta na bawi Doa Senhor. Thank you, Senhor. Sinta na bawi. Sinta na bawi. Sinta na bawi. Chegou, está bom. Sinta na bawi. Thank you, Tata. Aleluya. Oh Dios, sí Señor. Sí, hermano, el micrófono que nos tiene 2 años. 2 años sin todo nada, entonces no tiempo llega, amén. Gloria a Dios. Sí Señor. Gloria a Dios. Ora baba seteria lava santo, aleluya. Estamos. Oh, sinta na bawi, alfarero. Oh, sinta na bawi, alfarero. Sinta na bawi. Sinta na bowi, sinta na bowi, sinta na bowi. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Bendicionado nos profeta Xomara Valentin.
Aleluya. Profeta Zoraida. Aleluya. Yan sa Profeta Indira Hato. Profeta Rutmila Metan. Profeta Shalnet. Aleluya. Bendicionada. Turnos profeta na. Gloria na Diyos. Thank you, Diyos. Pabida o Diyos. Isumara Valentin. Thank you, Dado, Diyos. Pasukasalang do Valentin. Thank you, Diyos. Pabuspirito Santo, Diyos. Kestinang. Thank you, Diyos. Pasanasyong, o Diyos. Pabilis. O Tado ng vida nila. Thank you, Diyos. Panaministeryo. Thank you, Diyos. Diyan sa may gloria pa gloria. Thank you, Diyos. Patulong palkasos, Diyos. Sa mga gloria. Thank you, pasabudiri ko nung sumin. Thank you, usong kuting riba ng ministeryo. Hallelujah. Gloria na Diyos. Edisyonan ng ta. Aleluya, gloria a Dios. Tremendo, anda, tremendo. Tremendo. Thank you, Dios. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor, aleluya. Ministra a Dios. Gloria a Dios. Bobby. Sintana Bobby. Sintana Bobby. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Sintana Bobby. Aleluya. Gloria a Dios. Sintana Bobby. Sintana Bobby. Gloria a Dios. Sí, Señor. Vamos a coger esa gente tremendo. Esa que no está pé ahora aquí. Aleluya, vampe. Vampa Kadosh. Aleluya. Lagay ministra. Lagay ministra. Lagay ministra. Oh Dios. Aleluya. Oh, Tata Santo, thank you, Dios, para nuestra 30 ka, thank you como permitirnos 30, Señor. Tenga dimensión camino del Espíritu Santo, Dios, ta ministra y papia, Señor, oh Dios. Hay un momento, Señor, oh Dios, Tata, para ministrar más y más profundidad en nuestra vida. Hay un momento, Señor, oh Dios, Tata, con nuestra baqueta que tu patente vostem. Papia, Señor, oh Dios, nos que tendemos, Señor, oh Dios, en tu ministrar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor, oh Dios. Oh, gloria. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Tata Santo, thank you, Dios, para Stephen Alzano, nos pastor de Helen. Stephen! Gloria a Dios. Tata, thank you, Dios, para bili Stephen Alzano de Mindigi. Thank you, Dios, sa Jabiarni, que Stephen Alzano bendición na. Tata kalalang tabi nindo ko sa Romanan Tour, Señor Dios, Tata pa en grande sebo number. Nabuturo dori gloria din suka, tangke pa suka sa seran siya, tangke pa na yunang, tangke pa familia ansano Amerika kompleto, Señor Dios, thank you, Dios, Tata como Espíritu Santo, ta kami na tao aquí. Thank you, Dios, para revelación que lo vai encontrar iba de costang nova de su vida. Thank you, Dios, sa forza, vida sa luko boloto niya, Señor Dios, Tata, patulo cual ko te persigue, tulo cual tu subatay ng, o ta tu persecución, Señor Dios, esta victoriosa ng, esta tremendo parada ng firme, aleluya, bendicionar, tabota, Stephen, inuman stima, bendicionar bota, bosaka, bota mitakubo, undo ko bota, grita ng Señor, mitakubo, Señor, aleluya, aleluya, bendicionata, tende adoración que no hay, tan profundo de adoración que, aleluya, tremendo, sa kita nos raza mesmo, nos antianos, nos raça mesmo. Aí po biso rumano ang turno e adorasyon na que ami kumikasa eksperyensya ng life. Pero manang mabay mashup misa mesmo, mabay mashup lugar mesmo, pero atmosfera ko ting, atmosfera ko ting. Tem momento na aqui
Ay, 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 minibis Romanam. Kaya kita, high level ng adorasyong dimensyon mas alto, mes. Esta po ako, tremendo. Tremendo. Mintagapan nyo yan, pero estima Diyos, may kasastima Diyos, nos tabay deep ko Diyos. Deep, Diyos, nos tabay, nos tawa kronti nos mas. Nos tabay deep ko Diyos, ando, atmosfera ng kuting, dengan adorasyon natin. Masya, high level, dimension alto. Ante talaga, hopi, hindi ping kontra di atmosfera natin. Pero gente naki, gloria na Diyos. Gente naki, gloria na Diyos. Hallelujah. Masya powerful, mes. Masya powerful, mes. Hallelujah. Mikasami, kaya pa mabisami mi rumang kumukon na siya un antiyano na kutabay ng level ni adorasyon natin. Lagamit sa level di flow kuba experience yan ng life flow level kubukon sa Espiritu Santo ba ni Pablo tabisa mayeka nung kaminda kumipos plika busang direct to Diyos. Hallelujah del cielo nang hallelujah akabo praise no mira gente mas kikalasi no mira wak Diyos ko ta manifestade ng wak Diyos pasok ko ba mira gente ando ko ba ko bisa di Pablo quando ko na Pablo bing nandi no exactly ito na mata ng pero ora na nga kaya conviction Diyos palabra ser papiado ni siya ikabisabo poderoso and then naki poderoso nanta amo adorasyon no gloria na Diyos ito ko sa papitimi kurasong amabi nung kami limiting kunias kiyan di bisa dimi pero naman wala ki kumita para pa Diyos kumikasata para pa Diyos papeso mo bagkita papeso masinya ka ba nang tingko papa di ba mi pero hindi may karga tapisa pero lulubi na ni wakit Diyos ko tatingnos basuman huwag mi pasado wata queda tempo huwag kami kumikasanos pasado wata queda tempo baka munderia na wata queda tempo costa basuman pensamento stropabi yaga kami Diyos ka babata humesta forma piel tropiezo pabo wag Diyos ko ta ministrade mainta de nos ende nakitambe wag Diyos ko ta ministrade ng adorasyon wata yaga ng nivel lumitabisa hallelujah gloria na Diyos ora mo ay tip ka adorasyon natin hallelujah ministra tata ministra Señor oh Dios hallelujah papi nalo ting kanibay de dimensyon hallelujah dimensyon natin tremendo gloria na Dios sí Señor hallelujah ora baba setere bebe hallelujah gloria na Dios sa akin nos tabi ba din tenga dimensyon alto ko Diyos no ding katuna no riba terra kino at orasyon ting ko hiba te kaminda kompleto entrega aleluya papel mucho ko daga Diyos papya iministra aleluya aleluya gloria na Diyos sí Señor ora baba setere bebe ang subi ko na aleluya santo Diyos amistimen din na kayo ucha ikasatambe nos tima nang nos takay ba niya pero nos tima nang pasoma nantambe ta amigo di nos amigo na nos rumana din Cristo amen nos rumana din Cristo nanta tanto rumanda kompleto pero buting kuwa ke Diyos ko ta manifestade ng buting kuwa siya buti yung kaminda mitabisabo no hallelujah gloria na Diyos
Nos encuentre doon na Diyos. Ang Diyos na kontento e costa con nos así. Aleluya. Es santidad. Está bon. Aleluya. Era ba soto robo soto. Aleluya. Está bon. Gloria de Dios. Gloria de Dios. Nuestro amigo ko op iglesia. Sabihan ni que nos sabay una kroningan. Tami familia na sa tami gente lang. Por fin na ka na kontento ko nos tabi. O tabay, yung activate tabay. Duwas no? Mas may kroningan. Kaso sa na hangalo. Kaso na kiko. Sino sa gada? Gusto na ko show. Gusto na ay. Nos tabi siya iglesia lang. Que saco tong culpa. Sin repariboto. Unidade completo. Esse não está do meio de gente. Nós que cai banhuende, nós está querendo cobertura. Nós está querendo cobertura de Deus. Nós mesmos. Vamos a cobertura da Cristo Jesus. Pedro Juan também. Não havia feito poder de Pentecostes e coisas grandes. A ver, que sempre deve ser meu humano, não? Aleluya. El profeta Nanda, tremendo. El profeta Rutmila Medani la cruz. Profeta Zoraida Jansen, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Los profetas Nanda para con nos. Gloria a Dios. Profeta Somara Valentín, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Maya, con bendición. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. 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 Ora basiete bebe, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Es santo Dios. Oh, santo, aleluya, yes. Está
Aleluya, gloria a Diyos. Thank you, Diyos, po nuestro mga papipasyal di traction. Bendicionado ta papi de mente que o Dios de gloria kubadi kubagia papi po Espírito Santo guia papi de bem kusurumana tur de mente que tata engrandecendo bo nombre nabo turno de gloria po se poder ta dibo e gloria de dibo tan thank you Dios pa poder thank you Dios pa santidad thank you Dios pa turcostiabo thank you Dios tur lo cual como comisión de mente que o Dios ta di abo bendiciona papi ta o Dios de mente que forza renovada turcostiabo ta de mente que la binge me o Dios ta o Dios tata para você Senhor pensar Senhor tata como tá aí caminho de taco botar Senhor Deus te cheiro tá abrir tata sua oração não tur cuba contestar thank you tata o Deus tu jogo desse guarda com vai caminho na bim thank you Deus nos está proclamando Isaías 54 versículo 87 de subida em nome de Cristo Jesus semente que tata o Deus glória na bom nome tata revelava mais profundidade meio de papi tata lá papi com esse papi mais cerca o tata thank you Dios que reconciliar cerca bo thank you Dios cerca bo la vino Dios que tu su momento foi momento na com su tristeza com tu cor thank you Dios tu su lágrima na matumanam thank you Dios que la comportemos de Facebook Mateo nam pedimos ang tur ko tu ta carga amilo asibos ang livre em nome de Cristo Jesus papi dia bendición na pa família pacial completo un día bendicionado para Enkenchi Facial, como Dios, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, aleluya, familia facial de Pérez completo, aleluya, gloria a Dios, es poder de Dios, santo está, Román, santo está, es poder de Dios, nada nota de nos, es poder de Yeshua. Yeshua Mashiach, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yes. Isaías 41, aleluya. Poderoso, Rosmila. Aleluya. Com a escritura. Ao completo. Aleluya. Samuel capítulo 2, versículo 2. O tinuente. Mas santo com Adonai. Não tem nada para comparar com Adonai. É glória, é glória, é glória. Aleluia. Glória a Deus. Candela de Dios cae con poder, aleluya. Ora baba sete, aleluya. Ministrata te poder, aleluya. Gloria a Dios, poderoso, ese poderoso Dios está, aleluya. Poderoso Dios está, mi hermana. Agora bom, como dice poderoso Dios está, no lúbida, amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Adoramos presencia. Aleluya, sí Señor. Gloria a ti Dios. Adoramos nombre. Ora baba se terebe. Amen. Amen, 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 amen. Espíritu de Dios.
Amén, amén. No tenha medo, pasombra mi tacubo. No desmaya, pasombra mi tacubo Dios. Lo me fortalecemos, sí. Lo me ayudamos, sí. Y lo me sostenemos con mi mano derecha y justicia de Joshua 1. Hey, tremendo profeta Lutmildo de Joshua 1, de confirmación de Joshua 1:1. Joshua 1 esta pisa. Joshua 1, versículo 5. Ningún ende no por para por delante, tú eres bien antiguo vida. Me esposo comitaba con Moisés, así no lo mitacubo. Lo mi no fallabo ni abandonabo, sea fuerte y tenga coraje para sombra. Hablo a mí, abo lo hace el pueblo que hereda la tierra, como ahora mi tatanan, como tatunanan. Solamente sea fuerte y tiene otro coraje. Percurrade hace conforme con la ley de sírvito de Moisés que la ordenaba. No pida forte, ni mandreche, ni mangropes. Mas para por tem éxito, muita cu, bobai. É porque aqui, no que teve delante, meditar de dia e noite, ribachi, aleluia. De nome de Cristo Jesus. Es un cuta. Es un cuta. Y es un culopini. Aleluya, no desmaya. Este siempre, ayer, ave, y mañana, es un Dios. Aleluya, bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Es un cuta. Es un culopini. Aleluya. Aleluya, claro, los kilómetros de 43:1 también. Y sigue 43:1. Sí, 43:1. É a palavra de Deus também, mas agora, assim o Senhor, o Deus Criador também, o Jacob, é formado o Israel, não tem medo. Eu sou a mim, para redimido. Me ayamamo na bonomor, bota de mim. Ora eu passo dor de água, lo me cubo na dor. E dor de rio não lolas lavo vai cubo. Ora eu cana de dor de candela, e saque lo no flamabo. Ni e flam, no lo quemabo. Aleluia. O em tocos cubo ta grita na Dios, por Roma, eta cubo, e que tentemos gritar. Aleluia. Sucuta. Es un pueblo viva. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es un cutamata. Le llega. Este capa. Jesús turubu siti ala baba aleluya. Jesús colomini. Aleluya. Baba. Ashe o senti ala basoto. Una baba soto de vía la baba aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Narabasonto robotete. O pampe, pangading mensyong. Pang kami din kayo panusap. Pang no se viva ng aleluya para no se viva ng kaba. Aleluya. Kita nomor tipo ser querinan. Kita nomor tipo yunang. Diyos que tiende trupos. Papia po Diyos. Aleluya. Aleluya. Fuera. Por costing ko ba yung presensya ko atong pokeda. Tulyugo na si Juan. Alat kita. Ora baba aleluya, y Señor, oh Dios, aleluya, el hombre se estará basoto, alabanza na bon nombre, Señor, gloria.
Thank you, Señor. Ahora va, sete. Oh, puro, limpi. Kota kita, limpi. Aqui não tem suciedade. Aqui tem suciedade. Limpi, aleluia. Aqui está limpi, aleluia. Sim, Senhor. Poderoso de Israel, contar, poderoso de Israel, contar, poderoso de Jacob, contar, Señor, o nos alma te adoramos, o nos alma te honramos, Señor, Turcutin como gente. Turcutin como gente. Utanang. Cobertura. Aqui está feita a presença aqui. Aqui está cobertura. Yeshua Mashiach. Aqui gente não pode mais não. Aqui tem comunicação direta com Deus. Gente não pode parar no meio disso aqui. Aqui está Yeshua. Yeshua está riba turcos. Riba tur graça. Riba tur misericórdia. Riba tur cor. Yeshua. Aleluia. Have your way. Spirit of the Almighty God, Spirit of the living God, oh, fall on your people, oh Lord, fall on your people, mighty Spirit of the living God, fall on your people, Lord, oh, we wait on you, Hallelujah. City. Hallelujah. Oh Dios. Oh Dios. Hallelujah. Hallelujah. Ba. Sete. Aleluya. Thank you, Señor. Gloria na bonamba, Tata, aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, Tata, posicionamos y ministrar. Braetamo. Oh, Dios, aleluya. Ministra, Tata. Thank you, Tata, oh Dios. Nos alma te bendicionamos, Señor, oh Dios.
Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, Dios, bise de mente que. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, sí, Señor, aleluya. Sobra esta voz. Aleluya. Thank you, Señor. Oh, Dios. Aleluya. Lahat ng sabihin ko, dulce rica delante mo, Señor, oh Dios. Tanque pa de mente que, Señor, oh Dios, dulce rica na su trabaho, Señor, oh Dios, Tata. Po palabra, Señor, oh Dios, po orasyon ng turco serasita, ambi ko itambi na tumapati sa kurpa, Señor. Tato, Dios, Tata, junto kami de tao, kit Señor, oh Dios, po palabra, oh Dios, kut ser misionado, re ministerio, mita bendisyonar. Iturno sa Romano ko to, unto Tata, yagatin sa trabaho kami de tao, oh Dios, kung kita na sukas trabaho, Tata, perisibi un toque special, perisibi, oh Tata, un bendisyon, padrinta weekend ko niya. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios, nos proclama vida y salud. Nos proclama vida y salud. Todo te dame de vida y ayuno, su cercanía, tu turco tarante, su trabajo te bendiciona, su casa te bendiciona. Y en el weekend que te trente, que Señor Dios, un día que te tu respecto de su vida, Señor Dios, tate te bendiciona. Tate luz que te resplandeceremos su vida. Y gente que va forma. Gloria a Dios, Tate, te cubrir completo que sangre, oh Dios, que precioso sangre, que protección diablo, Señor, oh Dios, como ángel en los campanaron de Je. Tate, oh Dios, y bendición, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús, un día bendición, Pablo, dulce rica, aleluya. Thank you, Señor, aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Oh Dios, aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Yes. Aleluya. Gloria a Dios. Kumano pa hermano sa Bible na buki di Mateo. Gusto ba yung buki Mateo? Aleluya. Ano sa Bible pa pita wandra Hechos, mita ba yung buki Mateo? Pa me explica algo por meio que nos sigue que buki di Hechos lang, amen. Buki di Mateo ng kapitulo 2. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Abrimos Bible na buki Mateo ng kapitulo 2. Sí, Señor. Dios bendicionamos, like ansano, gloria a Dios, tatang kipabidi like kami na nahilan kami na tayo, mo voluntad ng subida, mo palabra, vivo ng subida, Señor Dios, tulo cual kuting pwede weekend que vai pe Señor Dios, pues hoy la perseverante es llamando tormenta tate la ser guiado por Espíritu Santo, su día en tutta bendición a su casa, su cercanía en tutta thank you Dios, por palabra, por ser ministrado de mente, que tu adoración en tata, que también podrían de su weekend, su ya sabrá shalom, bien, Tato Dios, Tato, tanque pa llanura, tanque pa profundidad, tipo palabra que tengo que ser revelado en su vida, oh Dios, está junto con él en su casa, tanque pa paz y amor y gracia de familia sana, de su familia América y de su ser querido completo en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Aleluya. Kaya ka no sabi ng Bible na Mateo 2. Gloria a Dios.
Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Oh Dios, tremendo Dios que kita rumana. Bang, estamos. Oh, la sete. Gloria, aleluya. Abre los Bible na buki Mateo, capítulo 2. Aleluya. Aleluya. Ora baba sete, aleluya. Oh sí, Señor. Ora baba sete rebelde, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Have your way. Have your way. Have your way. Spirit, 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 Spirit. We give you the glory.
Hallelujah. 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 Thank you, Señor. Bo santuario. Hallelujah. Kano sabi ng Bible na okay, gloria a Dios, tremendo mi hermano, tremendo mi hermano. Agora que nos vai essa escritura, duas escrituras para me explicar dois, três pitacos. Amém? Glória a Deus. La nossa está tremendo, nós está tremendo de mente que nem a vista de Deus. Então nós está de unidade, um acordo, amém? Aleluia. Glória a Deus. Daga não sabe nos Bíblia na Mateus 2. Mateus 2, let me work. Mateus 2. Amen. Glória a Deus. Nós temos Bíblia abrir na Mateus 2. Amen. Escreve Jesus e Belzebul. Amen. May ba musik kunti po nos kombodeyo, tiki mamiyo. Stella ape musik kunti ki mas miyo. Amen. Yes. Gloria a Dios. Aleluya. Ito bisa, sina Mateo 2, nos Teresa, antito pas di ora, tiende bono, ora Jesus, ora nanga tres de cerca de hombre, pois seco demônio. Amen. Quem estava ciego e mudo. E ela cure. Assim que o homem mudo e cego por a papia e mira. Amen. É homem cego e mudo. Na tristeza que Jesus, ela mira. Que tu para pa abo. Que hora você começa a mira? Que hora você começa a atender? Amen.
Roupa de nós, não, irmão. Roupa de nós, quando bom, meu irmão, essa caneta ensinança, não com predicaste com ensinança forte. Roupa rende, bem, tem a presença de Deus. Te gusta bem mesa. Te gusta ta unto kuyunan de Deus. Te papi over de Deus. Pero no que, tende, e no que, mira, não te gusta de ta muda, não te gusta de ta ciego. Panangkeda, tinamba ka munderia nang. Na panangkeda, antos inimigo, ta busca mo na panangkeda mas sekreto. Panangkeda mudo, panangkeda ciego. Man, pero nanta bini. Dengue grupo nanti ayo ng Kristiyan. Nanta bini. Kung tu nos turmeinta, nos tamira na pero nante isi. Pero nanke queda ciego. Nanke queda mudo. Nanke pa Jesus. E palavra Jesus. Pimpipa. Eiting. Pastor Jesus. Pimpipa. Tempo vida. Tem e culpa de bem. Ita si Jesus. Então, si Jesus, a si Jesus, porta ciego, porta muda mas. Versículo 22, Janet. Amen. So, bota resa, escritura não. Pero ora palavra bila Bíblia, dembo, bota visualizava mes. Kiko, a profundidade de tá. Amen. Quanto ainda tem Belzebul de não? Quanto tem não cego, quanto tem não surdo? Quanto ainda tem espírito malo de não? Quanto queda assim malo que tu vai, bem como pecador. Então translatar espírito malo, tem outro não que tá suac. Na presença de Deus. Que roupa também da presença de Deus, pero não talaga Yeshua posicionado na vida. Para não começar mira e para não começar papia. Amém. Piende, meu irmão, acorda bom, tende bom, escritura me interessa. Quanto custa nos por comprar desse trás? O pieta quer que amo muda mira, amo que não, botin ko wak, popida denje, wak pida de burumang denje, wak pida de tudo isso nunca vou conhecer, anto wak ronti bo, tudo isso nunca te pensa tá, se cristiano tá ko tá vai missa em tempo da vida. Pero hope de nanta cego, hope de nanta muda, não por papel na escritura. Não por papel nada, não papel de names mente, não papel de names do conhecimento. Durante cego, pois durante mira coi mundo, prometo coi espiritual. Não for tu notícia criminal, não dança turcos do mundo, pero vai ponto não houve de profecia do último tempo, tu costume que está passando o último tempo, está señalando que Cristo está na caminho. Essa aí não sabe. Pero notícia contrária, assim não sabe. Amém. Mas muito bom ler essa escritura 22. Entende bom? E ora na 13, cerca de homem posseco demônio. Na 13, cerca de quem a 13 cerca de? Isso não está cana junto com ele. Isso não está cana junto com ele. Então, mira, vamos posseer. Vamos mestre que ele está livre, então na 13. Na 13. Awin dia,
Nang putres sa nyuende, paso na mesta bongko nang na mesta no sama siya kos, na mesta surdo, na mesta ciego, na mesta tukos. Pon putres sa nyuende, cerca Jesus, kubo mesta ciego, po mesta muda. Amen. Por no putres sa nyuende, ta ciego, puta mu, bomesta ciego, bomesta muda. Bomesta yan demonyo. Botaw sa iglesia, botaw sa grupo de orasyon ng pabubay esconde bomes. Panang miro ko buto yan de bong. Pero ora bota boso. Ora boso ta dembokas. Nyo sa kombo ta papi ko boyunang. Nyo sa anoche ki botasi. Te momento na ite momento pa bala demostrar Senhor ku bokas bobida tatiche. Amen. Pangres na 23 kumi. E toda multitud a queda estranha e avisa. Porta essa aqui, ta ayude David, nang tabis de Jesus. Ma ora ko fariseu nang atende essa aqui nang avisa e hamba aqui, ta saca demônio solamente pa meio de Beelzebub. E prince de demônio nang. Natuurlijk. Quem ta Gustavo? Quem ta quere? Nanta posee com o demônio. Nanta posee com o demônio, ante o demônio te reconhece outro. Por isso, kung tabini, kung ta contra o demônio, times nang pusa, kung ta mire, kung ta ayude Diyos, nang talaga po conhecer. Nanta ganyan po riba che. Nanta papiamalo di po. Kanya di po. Tapos si Awi may kabisa mi Romano tour. Ora what the people te presenta de Diyos, pomesa de discernimento espírito. Manura Salomão hace oração a Deus. Deus quer dar riqueza, pero Salomão de su mes, ele pide a Deus sabedoria, ante com discernimento espírito. Discernimento com sabedoria, Salomão a pede a Deus. Ando Deus, ora que ele pede Deus assim, ando depois de conhecimento, com discernimento, ora Deus também vai colocar ang natural, pabo. Tapi sei, pike pa bosa, ko pede Deus, sabedoria e conhecimento, ando com bendição espiritual para mim. So, mentes tanto bom pocana. Dengan vida espiritual, no papia ovi natural mes. Paso tulo kwal natural kuta seranya, no kelta Dios na nabo nano. Satanas ta do nabo ng pagkabi ruina bo vida. Lakapo kelta Dios. Kung bota kelta Dios, bota ciego, bota lam ainda. Kung bota Dios, anto puno saco, bota compor de kuta Dios ta tres sanación, tres liberación, tres turcos. Como te quer Deus pode ser guiador de peçapul Satanás. Deus te bendicionar. Suyunang, manik ko te parading. Bukid iwang unjas dos. Tu rasunang, o quer de number, ela doon ang diretso pata sa iyo. Tu rasunang kwa quer den cruz, anto que resurrección. Tu resunan cualquiera, Jesús, tatuma, tu me picanang. No que la tuma, tatuma, tu me picanang, tu me te entregana, che. Ese nang, Dios ta kumisa mira ko ng takana, ando bendición ng spiritual. Poteng ko ka na din ang mundo spiritual, positivamente. Kung de gloria. Então, fé com hecho. Amen? Kasi pa Diyos may wak po necesidad ng ting natural. Po necesidad ng so lo cual kubo no me stenta do nabo. Anto po necesidad ng natural tambi tinta makal alma ng kupo converti.
Diyos tanabo algo, Diyos no tanabong kasong kaminda sabong paso sa trabaho. Pero bora sa pwede Diyos pa algo, Diyos tanabo algo, kaminda su reino. Por ser demostrar, kaminda su evangelio. O ser iba. Kuta di geto mo ta, unda Diyos, unda po kayo Diyos nabong kas, den wasanar. Kuta di geto mo ta, unda po kayo Diyos nabong kas. Amen. Nós também não supostamos ainda, pero Deus está na bom cas, de caminho botar, de caminho bem, pero não tem que mais na ordem, pero para sua glória manifestar. Glória a Deus. Amen. Nang kumisa pa malo dibo. Punta ka na limpi, punta ciego mas, punta muda mas, punta tende ng ko'y payaso na mas, punta dumeda ng ko'y payaso na mas, ko'y pantomina ng kunang tapapyay, punta dumeda ng kostang falso, nandong garol di ta Diyos, nandong garol di ta pastor, nandong garol di ta kiko ta kiko. Pero ba't ang bumesta mira algo di Diyos dentro? At apel sa pupatamira din ang. At fenenan ang kavenenabo ko ng karakter ng sushi. Habo. Punta ciego. Punta muda. Mas. Pala Jesus. Bimbi ba din sukas? Kutabubida. At kami na Jesus biba. Talus na resplandece. Amen. At nanta papamalo di po. Ture say nang. Utimbel sa pup. Buta raide de moy. Buta turkos. Nanta papyo ko na mes. Paso din spirit nanta wak. Wak ng mes. Pero abet Diyos kabisabo. Amen. Tinig daw mirumanang. Unta turko tabi sa amen, amen. Anto ko haleluya. Tesunong ko taperte ni reino. Hope tabi skonde na mes. Hope que servirá para não bisa. Não, também me isso já domingo. Pero toca tamo sa de deriva je. Pise Christian portasina e konengatase pa sombra nanti mascarada bisti. Amen. Pero é cristiano, converti e arrepenti de coração, de espírito de verdade, uno tá hope nanta. Amen. Abo ko timbo relasyon intimo ko po Diyos, puteng kumira. Mamesta tinga de sentimiento pa bumira, e pensa pup. Pabumira e akang dinang. Pabumira e astariak dinang. Pabumira e yay sapel dinang tour. Pero po kung sabihin, un kotse ki, bisa Diyos tatamin kamira nada mas, e sita kanuk. Amen? Nada mas min kamira. Min kitende tampoco. Amen? So ami, mi casa, abo, y tú eres ser queriendo de nos, tú nos humanang, tú re comprender. No sita turme ainda de oração e para nos yunang. Ando tu resuno ko tapisa se, e suno ko nota se, ta gusta bisa sin aqui. Ai turme ainda me dá se oração babo. Turdeia, nunca mo tamira nandeng nada. Ni pa na mesantasi. Tanta bay tur iglesia tur constante. Turcos nante. Seita turcos? Por razón íntimo tur diawo. From the beginning of all.
from the beginning of all. The many, from the beginning of the morning, from the beginning of the struggle, from the beginning to the turquoise. Pa-engrandece Diyos ang nombre pa, pidi salud, dia. From the beginning, ba-mention na Diyos por meio turquoise. Pumesta bisa botas orasyon paturende, pumesta bisa botas lakanang sopapya pasobosa kaba, peber tabis de proverbran, sungkuta keto ti masabiduria ke sungkuta papya. Kanya awel ami ko pastor bisa, kanya nanta ganya. Nanta si orasyon pa ninames. Nanta lanta bay sali bay tra, bay miso ko ng kama tagadabruwa ng kusina, posyo ko'y sushi danje. Amen. Kospa loka say nanta. Bukas bote burwa un dia, 2 dia, poso bota druk, babote palavra de Deus, botingo base bukos pero se cum bota sirve Dios, botia boto kos dem perfeição. Ante tu comisa tempo vida o tempo cas. Comida Jesus ping bimbiba. E não. Você tá puro. Pomesta papia. Laga na mire gloria. Laga ng papamalo. Laga ng bistukos. Abo si sa. Bota pensa ko algo tremendo. Bota pensa que relasyon intimo. Amen. Laga mire sa na 24. No, na 25. Maconociendo el pensamento ng el avisa ng tu reino kuta dividi contra su mes ta queda ruina. E tu stat y cas kuta dividi contra su mes lo queda para. Y si Satanás saca Satanás a fo, esta queda dividi contra su mes. Con su reino lo queda para, anto, si a mí a saca demonio pa medio de Belzebub, pa medio de quem boso you humble ta saca nanto. Pese, esay nang lota boso wis nang. Mas si ami ta saca demonio pa medio de Espíritu de Dios, anto el reino de Dios allega cerca boso. El reino de Dios allega cerca boso. Para receber Jesus, pasombra corda que ang tabisa. Tempo que Mateo nang arrepenti. Paso el reino ta cerca. Sabo a arrepenti. El reino allega cerca po. Para recibir sus tempo vida. Magkano según Pedro ng Asienos. Kana iwada riba che. Para recibir poder. Tewo ki. Etabiba dengnos. Etabiba dengnos. Según po caminata. Según a maneira como a Bíblia. E trabalho de Deus para continuar dentro da vida. Ponta seco, ponta muda, pa sombra, pa sergia, anto panha por liberação, para kana ribe caminho correto. Pero un tatur, uta ronti bo. Ronti bo, tinture muda na anche cego na, pero nanti turtin Dios pa beneficio, turta bin esconden na mes. Pasuriba ng mes, pero nang queda que mundo, nang quedas ng kunang, nang queda pape ng kunang. Pero reino de Dios ta sina, como vida cristiana ta sina, como vida transformada. Ta debido vida manera Dios que pa botar. Hallelujah. Sa 29 ito bisa. 29 ito bisa. Of kung uende, ta si drenta e kas di e humble fuerte, e horta su propriedad. Pai kune, si enumara e humble fuerte, prome. Amen. Jesus, kabibatiza, Espírito Santo mes, Dios mes, amante de persecução com prova, tem desierto.
para ser fuerte, para estar lleno con Espíritu Santo. Dios mes, está mandado, tenha batalha lang, tenha prueba lang, para você que eting kupi pa tempo, não tayo no tagdibo, ta etesung, que ta ocupado kas, que Belzebub, Jezabel, Astarot, Sambalat, Tobias, não poderiam para sombra esta Bíblia Eden. Esta Bíblia Eden. Ora Jesus asali, for di desierto, Satanás di kune. Mitabay si, pero pa un tempo, yemeni etabini ba. Ave me kipisabo. Vaya por liberación, monta ciego más. Monta muda más. Por viva de presencia de Dios. Dios ha formado, pero es casta de Cristo. Cristo tem que ta Bíblia dentro. Amém. Cristo tem que ta Bíblia dentro. Pasó maku nota Bíblia dentro. Satanás, Belzebub, cultura sem nanta Bíblia tem casa. Antes tapini suso tapin kushete hopi fuerte. Amen. Manebo di Sandra, kubasi kubakis, botou uma decisão para estar completo com Deus. E a hora é mesmo pensa, nada mais não te debo, movida completo tá dizer. Assina, botou uma parte de bocas tempo foi bom mesmo. E acaba tum porta ba abrir para Satanás 30 dentro. Have Deus que bisabo. Wak pa bocasta ocupar Espírito Santo. Kuta emes. Wak pa bobida ting e palavra anto bonota fake. Wak pa tulo qual kutas que bi maneira Profeta Rutmila de ala canostresa, Isaías 41, Isaías 43 de Semaresa, Joshua 1. Está fuerte y valiente. Pasó esta cubo, para botar éxito y prosperidad. Como está fuerte y valiente. Pasó mas Satanás también con cos. Cubo con no se acaba con esa. Bota caipe. Pero momento Satan be, kukika también con él. Empuñamos ni nada más. Por lo cual cubomara los hermanos al cielo. Por lo cual construbo mo vida. Kung abing busco manipular de mo vida, ito ko awak ka tabing deng hindi. Hindi ko pagkasabot na buong ko ne. Pero ora mo mire, ora mo wak. Kiko tibi ba niya, ora mo tende ng kompar, ora mo sako ina na kung porte Christian de corazón, de espírito verdad, ta fiar no ng tabay ora Cristo bing. Nang lampi notin zeta, nadi unsyong. Wak pa bo lampi si zeta kubuting. Wak pa bo si keta kubo zeta. Que unsyong, que sabiduria, que conocimiento. Pa ora Cristo bing. Cristo bisa nang manedi deng madaparas ke bi. Pai fechak min kono se bosang. Mane Cristo bisa bing porque di Revelación 22. Tu resunan ko takata pa foja porta. Teganya donang. E mentiroso nang. E bufonado nang. E sunan ko pa Diyos kurio e malachor nang. E sunan ko usi reino de Diyos patraseng. Eso no contamina gente, no es alma. A mí me que bisabo. Amén. Jesús de na 29.
Of como ele está se dentro caso de homem forte, e não podrenta. Como te parar, Anto a oração que Salomão a citada nami é sabedoria e conhecimento que é discernimento, pode também este moeda de leu. Bawa nang pontasia gumas, fora com Jesus assim, abre bo vista pa bo, tapa bo mira co espiritual mais que promego co natural. Não entende mundo, tá Satanás abre bo vista, Deus abre bo vista. Para mira su cos na promego turcos. Man. Vamos na versículo 43. Amém. Versículo 43. Está para escrever. Agora, ora com o espírito impuro sali, for de ende, eta passa todo o lugar não seco, buscando cego e não está buscando sossego e não está sossego, é vida feroz, que quer para que um ainda te caia e vem igreja, anto que transformar Satanás está vida feroz riba bo. O que está paluco está baicana evangelizar buscando. Anto buscando maraco demônio. Anto buding caminho para não queda. Demônio de virar louco no rondo na bocas. 30 de vida boiuno que te serve Deus. Agora é fácil de evangelizar pouco junkie, com pouco alcoolismo de bacaia. Caminho de bocas não te convertir completo. Espírito de nanta vira mais louco mes busca cá seco para dentro e não está sossegar. E está sequepo, pero não pode dentro de babo, está frondo na bocas. Maneira boiuna salve-cas está coenang. Por algo que não te serve Deus. Amen. Está paloko, está sa kostnay. Para bom espírito asali, no ete buscando sossego e não está hanya sossego. Ora esta bisa, lo mi polve na mi casa pet forte cabinda kumi asali. Eta poli que ta pinsa kabo, mas esta constant. Tem oração. Mas esta constant. Den oração. E ora etabisa lo mi polbe na mi kas for di caminda minha sali. E ora com mi ping e a kas pasi pangaribi da barye e turna ordo. E turna ordo. E ora 45. E ora etabai etahiba junto com os 7 outros espíritos mais malvados. Com e não está dentro para dentro e está queda viva e não. E o último estado de ende vai virar pior. Com esse problema. Assim não está com a geração malvada aqui. Enta panoso, enta pastor não, tu profeta não, tu apóstolo não também. Kuting espírito nang ropes. Kuting ódio com rabia riba outro nang. Sumang nos. Basta aqui ko tabo tabi ba de santo monta papi go burumang. Umang basta aqui ko tanifica bo tabi ba de bokas casti botata. Bono ta papi go burumang. Mas costambe, culpa não está. Culpa não está. Que mishi nós não está papi com outro, que mishi nós não está gusta outro, que mishi nós está pensa outro pastor ou outro evangelista tem hoogmoed ou tem que. Nee!
Respetato rende de ng koskuranta pero yaman ng rumang. Tabrumata. Como me se minha sun cos quem que minha se pa sombra é tu supatico que porque destime no papia malo de je. Stima a nós aqui tá hun tu rende. Passou mas nós saco nós tão corpo anto mais pior que Pablo no tapa da tim. Tá por isso eu mostra isso mais cor mais pior que Pablo no tapa da tim. Que me quem me tapa busca onde. Nante sei na nós estima não. Passou mas tenha glória tá. Tenha unção tá. Porque toma parte de unção tremendo. Pero sabe de conhecimento. Amém? Nós te rumamos, nós te rumamos com tu rende. Agora que nós te rumamos com tu, nós te wak bongsi. Quem nós te rumamos com nós que rumamos com tu rende, pero nós te wak bongsi. Onde nós te vai, tico nós te vai do meio de nós que de cobertura com rende, nós que para não pensa que nós te misteinang. Nós te move Ministério de Intervenção Nacional, tem a vontade de Deus. Mas já de que nós está na Groningen, pouco rumang, porque ainda me conhecer, não conhecer fez chiquito. Então me está contento. Então me está contento com me vai comigo sai não, tanto cost e missa, tanto com cristiano nós trabalha. A ponte romano, qual romano que vai, não me bisa nada para somos romano, qual bom, ao que 30 paradas em ganga de trem, 49 euros para paga, para corrente luna inteira Holanda. Então nós estamos assim, amém? Nós trabalhamos também, nós estamos missa na casa de gente, a família não quer, quando trabalhamos missa mata, mas nós sabemos oração para dar, inteira Holanda nós estamos irmão. Nós, ministério, comigo casa, inteira Holanda, nós saímos de cada baita ele guardam, hervim. Nós trabalhamos hervim, baita tracht, baita caminho trabalho humano. Então nós trabalhamos tracht dia, basta tempo. Também para o romano, essa oração para o romano. Amém? Nós trabalhamos diferente caminho, estado, inteira Holanda, a igreja de nós mesmos. Então nós fazemos o trabalho de Deus. Amém? E nós temos Deus, é trabalho que Deus começa então nós mesmos. Amém? Nós temos Deus tudo de glória. Amém? Pero quando que me avisa assim, a palavra avisa na e ora ela vai, ela ia junto com o sete outro espírito malvado com ele. E não adrenta para dentro, e aqui está biba e dentro. Amém? Não adrenta e dentro, que está biba e dentro. Mas o Satanás diz com Jesus mesmo. Kita vai por tempo, então kita para abo. Ito vai se, ate ka de, wata ki ora boca desse papo com a verdade. Olha. Tapos nós está começar a ideia from the beginning. Nós, ministério me também está from the beginning, early in the morning. Early bird, no stay. Passou uma sine palavra começar a pepe de suas aqui. Amen. From the beginning, de princípio, de ideia mente trempang. Awo que tá mortei, tá solo, pero de winter tá suku. Mente trempang. A torco tá não está pipa tem a palavra. Anto Deus está que tá glorificar su mês. Tem ministério. Nós estamos nos estima turende e nós estima nós também. Onde que nós chega? Onde que nós chega? First place. Onde que nós chega? Não sabe nós caba, se nós conhecemos. Bendicionar nós assim não nós chega. Mas é palavra na que nós papi, é verdade. Nós papi nada de nós papi é opicos, nós papi com Yeshua Mashiach. Esse é o primeiro coisa. Trucota bem baixo. Amém? Nada outro mais. Da sua glória. Amém? Não que mira nos mês. Pero não se que mira na, nos tema não. Kasi palavra verdade, Jesus me tabisa, está sina fuerte. Nanta que era papia para não entender. Awo que não está papia para você entender. Bota na sonho ainda, lanta riba. Começa vai palavra, sua papia é mesmo com.
A escritura que escreve sa boca de 1 Pedro, 2 Pedro, ang Santiago ng kuwakana ko Jesus. Kutapisa, é fé precioso. Conostin, kuboso também este ting. Nang kakano ko Jesus. Ku etbis, ku Pedro tabisa. Tapi sempre te recordamos ang que vos ang sacaba. Sa sacaba, caminhar Jesus, oh. Caminhar Jesus. Anto, bawarda di ba siya? Paris be Espiritu Santo. No mucho cos, kunang po comprende. No. Simple, pero wak pabositan, limpian to puro. Focus, mo caminata, mo tem tempo dedicado ao Senhor, mo pida ta, ter presença de Deus. Isso é importante. Como papi, coach que mês tem toque profundo de vida de cada Principal tá, bota homem santo. Prepare a presença, bota mulher santo. Prioridade de mo vida tá, é presença de Deus, oração. Entendeu a mensagem não? Papi ko boca sa ouve palavra, ouve de vida cristã. Tu chamado ko ta 30 pa ko telefone. Nung bola ka telefone tarda, obis namin na trabaho ko namin por. Nei. Tu telefone ko yama, kier ko na yama, mita klapa tender rumang. Amen. Pabo desarrollado ang ministerio ko tati Dios, nitadibo. Dios ta si takap kita tukos. Dios ta si takap kita turkos. Hallelujah, amen, Rutmila. Pasutur ko tabi sa sisi, amen, hallelujah. Di corazón no. Tanto bien pala ka ko ta dembo kas, dembo presença to, wasa kong pero tabong ko buti Cristo dembo. Wata mi rebay se bult ko tukos taleu. Dios anawa de sentimento. Porta papi kombo ngari ko tambong, pero bosa ka ba di ba kiko turende ta. Turende que pida perla o ministerio mita bendición natin. Não, nanta yende, nanta riba YouTube, nanta yikanda kiko. Pero o preço que nos paga, 20 anos macana, um pia fome, com esse Cristo mais com 30 anos. Mas vai missa na e me diga, open deste mami, me casapi yo. Amém? Um sádio não mapim, pero o que tem tempo apropriado de Deus. Mas a Bíblia tem 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Sometemos mesmo de mando todo poderoso, ele sabe o tempo apropriado. É sem mais assim. A paz de tu me struggle lang de prisão, com droga, com alcohol, chuchi de bacai, com tucos. Pero o que? Tem tempo de Deus. Não é para mutura de bolsa de peria, que será que me bimbisamo? Pagare ba por? Se me conhece tu rende também. Nos pariba meu. Abo, com bacana. Aqui com abo hasi. No sino. Nos tesórico, no qual conosco assim. Limpan tu pura tu santo. Cargo um pouco de riba nosso, tudo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dia bendicionado por humana. A mim se queria se pedir que só é 45. E ora é tabay, é biba, junto com esse outro espírito malvado com ele. E não está dentro para dentro e queda biba e não. E último estado de gente da bira pior e é um problema. Mas passa desse. Mas quer tem gente. Então vai missa não cuta. Assina. Papi bombido pia de pia opi ai. Pero ora como para apartar-me mesmo com Deus, me lasto ai de prisão, como conhecer Deus mais de cerca. Então esse Deus de como me sal de mandar volando back. Você me lo qual ko boke pap ko kumiting ko pap torti bo mita pap na paso ma nós tô tem cobertura com nyende. Tu renda da tende, tu renda papa malo de uma minha que anda, quem as não pastor que diga, não, vou morrer. Tende, para boa liberação. Tende para começar papia coi. Corém. Sim papia com que me tu renda da igreja. Corora bo papia sa kinang. Corora bo papia e palavra com nanti ko tende.
Nunca mais ang tabi po sa mo, nunca nang varwa ko tabi siya, pero save mo sa rapapavya prinsipyo. Salvasyon din ng alma na pimpasay. No, may konta niya istorya di yan kus. Ne. Hallelujah. Hallelujah. Gloria na Diyos. Amen. Así na lo tambe. Pues generasyon di malvada. Gloria na Diyos. Miro manang tremendo. Lo siamo Dios danki, veramente que tu me da bendicionar. Lo siamo Dios danki por su palabra que te bendicionar. Lo siamo Dios danki con nuestro que no está una cantidad de calidad con no está hopi no está para sombra. Mira mi con no está hopi pero la cual ami si mira ami ta kabes ami Cristo ka ami ta ami ti birumanang pero un cosmic que piensa birumang. Wag pa abosite sungko Dios te bisa ta santo. Wag pa abosi bokasta yen di kosti Dios. Wag pa abosite bo tempo prioridade, bo tempo pa Dios. Esta é prioridade bo vida. Anto wag pa abosita from the beginning, femeinta. So ami ko mikasa ministério que tu ministério fiel. Um ministério fiel anto puta basari ba escritura. Amen. Nós te femeinta trampando todo dia. Essa que Dios ta que Amen. Gloria a Dios, mi hermano, nos estimo basang. Aleluya, gloria a Dios. Esta voz, aleluya, tata. Danke, Señor, oh Dios, aleluya. Bendicionamos, tata. Gemente que palabra de Dios. Danke, Señor. Taba ministrar Dios, no tami. A mí me son por así nada, aleluya, papá, aleluya. La Padre, aleluya, está bon. Gloria a Dios. Aleluya. Ministrar, Senhor. Daqui, Senhor. Outro boca abre. Tudo contamos damas. Aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh Dios de gloria, danke, oh Dios, por el momento que Señor, oh Dios, tú nuestro humano con tonto con nosotros. Hermano Luis Walt, podamos bendicionar, Bukas ta bendicionar, costi abo ta bendicionar nos irmãos, o trabalho, o dia completo del man de Senhor, ok? Ele duro, irmão. Aleluia. Aleluia. Ministrar, Senhor, oh Deus. Como ainda está tremendo, aleluia. Toma
que muero sin ti. Yo muero. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza,
siempre eres fiel. Tú has sido un padre fiel y no tengo por qué temer. Tú en cada temporada me has demostrado que te vas a quedar. Oh, es tu palabra la que por siempre permanecerá. Oh, es que es tu palabra la que por siempre permanecerá. Oh, se puede voltear todo, pero ella siempre permanecerá. Oh, puede haber lo que sea, pero ella siempre permanecerá. Ella siempre me restaurará. Lumida Romana, no sa iba chatiyar, no siga ng pag-final ng programa, ang pagkita pa sa Lumida, ang di-invitado Sir Karina Tumpini, may isa pa ng tanto kumitaw relasyon intimo din ng kasulmita, kung relasyon patrese Cristo perte ng kasamen, kung amo sisa, kung amo sa tulmento kunot, kahit dos ay ka, matabayan ko, sabi ni Sonata, thank you Diyos po palabra, thank you Diyos po padorasyon ng orasyon ng dimensyon kunot, dan pagkataon kunot itong porta, evangelio po pastor din ang iya ka daw Diyos, deep din ang pamiyana, dinantuti ng tur, dinantuti ng weso ng, aleluya, ministrano otro Roman, aleluya, gloria a Dios, Ministerio Mito Bendición International Live, saludos sa viernes. Invitare siya sa dere ng oras na sinig, no sin oras kumisal ni stop, nos cobertura da Dios, a Dios nos 150 de duna. Kita Cristo na ¿Cuántos cabeça. le dicen a Dios, yo solo dependo de Ami tu pastoral amor? to profeta Soraya, do que tu nos profeta Yo na solo outro mana dependo de tu Nos presencia. tema outro. No habrá Aleluya. nada que yo Gloria haga a para poder Dios. agradecerte tanta Sí que vos bondad, ministrar, Dios. aleluya, mente que tremendo que Tú siempre has sido bueno. siempre Señor ha sido Tú bueno, siempre Señor. has sido un Aleluya. Dios fiel. Estamos comenzando el costo, Dios. Y ese Dios es el que va a Dios permanecer Todopoderoso, para aleluya. siempre. Es ese Dios que permanecerá para sus Aleluya, hijos. para siempre. Aleluya, es ese Dios que siempre está cerca de nosotros. Sí, cerca. Donde podemos ir confiadamente a su presencia, aleluya. Y hoy le decimos a Dios, te amo mi papá, te amo mi Dios, te amo mi amigo, porque has sabido estar conmigo en mi peor y en mi mejor temporada. Tú sí te quedas, Dios, tú siempre has sido fiel, aleluya. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de mis caídas y me has hecho andar en la luz de los que viven. Y yo solamente quiero, aleluya, amarte y estar cerca de ti. Yo solamente quiero estar cerca de ti. Tú que estás ahí, dile, yo solamente quiero estar cerca de ti. Yo solo quiero verte cerca de mí, aleluya. Yo solo quiero tributarte alabanzas a ti, porque tú eres el único que te mereces toda la gloria. Tú eres el único que te mereces toda la honra. Y no habrá nada, nada, nada que me pueda apartar de ese amor, porque ese amor, aunque trate de huir, siempre va a ir detrás de mí. Es un amor inagotable para los hijos de Dios. Aleluya. Y ese es el amor que Dios tiene hacia contigo, aleluya. Es ese amor que siempre va a permanecer en todo tiempo, aleluya. Solo Dios quiere que le crean a Él. Solo Dios quiere que le sean fiel a Él, aleluya. Y que se escondan en su presencia, porque Él está dispuesto a amar a sus hijos y a siempre estar cerca de ellos. Aleluya. Sí, Señor. Está bom, tremendo, mi hermano. Aleluya. Te Aleluya. adoramos, Señor. Dios te bendicionará. Aleluya. Y Tú Señor. me viste, mi Aleluya. tormenta, me libraste de la prueba, te Aleluya. llevaste en mi tristeza, Aquí, Señor, Dios, me aleluya. cambió la vida Aquí estás, entera, aleluya. me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa. Servicio bendicional live tour may deriva YouTube, alto kuriba Facebook,
Manang isunod ko na subscribe ainda rin po YouTube. Bayi rin po YouTube, pa po subscribe pa po. Siempre me Papunta may po skibi. Reactionary ba? Siempre me Kung magkabisa algo pa sombra. Tapos ko reactionary po Facebook. At yun rin po YouTube tambe ko reactiona. Pero basta ko po subscribe. Amen? Hallelujah. Gloria a Dios. Dios siempre me desea. Aleluya. Tremendo, hermano. Como tus hijos clamamos a ti y sabemos que tú nos salvarás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Yes. Thank you, Señor. Oh Dios, oh Dios, Sí, Señor. Aleluya. oh Dios, aleluya, oh Dios. Nuestro compromiso es contigo, papá. No tenemos forma, Dios, de cómo agradecerte tanto. Y solo podemos expresar esto a través de nuestra adoración. Tú lo has sido todo, Dios, y siempre lo vas a hacer todo. Siempre lo vas a hacer todo, Dios. Es tu palabra la que permanecerá. Es tu palabra la que permanecerá. Independientemente de todo, es tu palabra la que siempre va a permanecer para aquellos hijos Ah, sí, Señor. que siempre van a Por estar siempre. dispuestos a honrarte y a darte toda la Aleluya. gloria, porque solo tú te la mereces. Santo botá, Señor. Llévanos a ese lugar, Señor, porque ahí Aleluya. es donde queremos estar. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, Aquí está tu Dios. oh Dios, Oh Dios. llévanos Dios, llévanos Dios a ese lugar, a ese lugar, a ese lugar, a ese lugar. Haz lo que tengas que hacer, Dios, pero llévame a ese lugar, a ese lugar. Haz lo que tengas que hacer, pero no te canses, Dios, de nunca llevarme allá. Sigue llevándonos, Dios, más a ti. Sigue atrayéndonos, Dios, más a ti. Aleluya. Sigue estando tan cerca como siempre has estado, porque lo único que Gloria a queremos Dios. Sí, Señor. es estar cerca de ti. Aleluya. Tarde, mañana, noche te Sí, Señor. buscaremos Aleluya. y nos quedaremos en tu Tremendo presencia. botata. Nos Aleluya. quedaremos ahí, Señor. Aleluya. Oh, Aquí, Señor. Dios. Su presencia está aquí. La presencia de Dios está en este lugar. Aleluya.
presencia de Dios está en este lugar. Y no hay nada más hermoso que cuando sus hijos pueden deleitarse en su presencia y entender que en todo momento Dios siempre está, que Él siempre es fiel, que lo único que Dios quiere es que estemos cerca de su presencia. Gracias, Señor. Oh Dios, Gracias, Señor. aleluya. Thank you, Daddy. Así natin sa itawad ang turkos, mirumana Tuhan. Tremendo anto bendición, amen. Así na ministerio mito bendición natin agar nos final. Así que si bisa, haleluya tu. Tema yang ko Diyos que estamos. Haleluya, tata sabihan kita tremendo bendición natin. Mirumana de weekend iki. Obi forza. E umayang sapat shalom peisesor ang sapat para umayang tendiyo dia comestimorel el dia Jesus estuti et antonio dia sabat aleluya gloria a Dios Señor yes Señor mi adoración Señor malakuman mi Dios aleluya dapat tremendo canta aleluya canta aleluya anche con lo Spirito Santo canta aleluya aleluya na Dios aleluya na Dios aleluya nos la canta, aleluya, Dios, aleluya, aleluya Dios. Gloria a Dios, bendicionar. Himig ipinilang tibok, Señor, con corazón adoración. Inique inclinaremos presencia, dando tu gloria y honor, Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Romano di Unitero Landa, Romano di Cortao, di Bonerico di Aruba, aleluya, gloria a Dios, Romano na Cortao, na Antias, may Torbo San Lantos Ligino, siamo Dios tanki per cambiarne, e te si mama by tremendo, dopo del weekend bendiciona, guarda qui da Romano, posombra, quando come pensa voi, e nemico puta mandam brulun delle wako bukasta yeng, tiene curasi por timbrío, viva de palabra, viva de presencia de Dios, sombra, esta cana con rabia, esta cana para ir local petreta, no le queda treta, teléfono, antes un puto teléfono de Cristo, con tiempo de bola, aleluya, gloria a Dios, no te va a tu responsabilidad, Carlitos, Chanel, aleluya, Sandra, oh Dios, no tu hermano, y tirato, profeta Soraya, no tu ente, rang, rentor, presidente Kenneth Macay, no sumamos pila perto, sumamos saída Wanda, tur, Señor, oh Dios, gracias, aleluya, gloria a Dios, y bendicionar para nosotros, mi Imelda Sofía, nos sumamos Mirna Brown, Tanya Brown, Tanya Van Arnold, Mystica Van Arnold, Dora Masato, Rojo, Tete, oh Dios, Ivan Ansano, Helen, Serafiano, Ansano, aleluya, like Ansano, oh Dios, gloria a Dios, Joel Sky, esta voz, Dios, Dios, dale, vamos, sing, apnas, Jacob, también, peticionar, Neymico, sing, oh Dios, sing, gloria a Dios, Castro, e família de Castro, completo, de Neymico, de Henkel, do what it is, fake, the name, Louis, Janet, gloria a Dios, Mia con Martin, Goya Francisco, Tor, peticionar, Doya, gloria a Dios, tentarle, porque no parte, aleluya, la iglesia Sabina, peticionamos, también, oh Dios,
feliz ding a todos. Bendicional, aleluya. Chicos, amén. Bendicional, aleluya. Gloria a Dios. Pita, aleluya. Publicando esta bendicional, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Comía Wilson, comía Yanza, bendicional. Nunca se me peleó con esta voz. Bernardina, pero me Bernardina. Gloria a Dios. Den kroning aan ons weekend, de kroning aan, halleluja. De kroning aan de familie te stelen, familie monte, familie de naam van Torah, halleluja. Actividade na tremenda, com aquele flyer, o que vai com nós lá, que nós dá, ainda com esse tempo, você vai já ter um tempo, nós saímos com kroning aan, halleluja. Glória a Deus. Bendicionar, me termina bendicionar, cantando, dengan tap no que se tocaram, mas é Pedro, é tudo com Pedro. Guarda tudo minha carreira, não Pedro. Sim, nós é Pedro com Pedro, nós é epístola, não. Nós praticamente foi precioso com nós, Deus também, ando que está guarda nos tudo qual com a parte de não mira, não atender, não amigo com ele. Nós sabe, é fé verdadeira doutrina santa. Aleluia, glória a Deus. Tremendo, meu irmão, dia tremendo. Nós temos a Deus. Aleluia. Cabeça Diyos ko si Men, ando onda ay alabanza sa tingin alabanza ni Timo Diyos. Ano ba? Yung adorasyon ko sa pisa. Diyos, Timo Diyos. Hallelujah. Gloria na Diyos, si Señor. Tata nos estimamos, amén, men. Hallelujah. Gloria na Diyos. Timo Diyos ko completo. Aleluia. Ultimana, simão weekend. Bendicionar, Shabbat Shalom. Até amanhã com Deus que aleluia. Desde aluno com Deus que dispensa. Desde aluno com Deus que aleluia.